А можа быць момант, калі я знікну на там 10-15 хвілін, гэта мне DHL прыйшоў, надо будзе забраць. Зразумела, мне таксама часта бывае. Так, мы пачалі калі што, і таму прывітанне ўсім, хто далучыцца, адзінае толькі зараз. Так, Як усім заўсёды. вітанкі, да. Спачатку мы ўсё наладзім, праставім усё, што трэба, каб гледачы маглі знайсці наш стрым і ўсё такое. А ты ўжо падгружаешься ці не да мяне? Я ўжо падгрузіўся, я ўжо тут еду, рухаюсь, усё. Добра, добра. Ну, всё. Я ўжо тут сродкі назірання ўсталяваў. І гатова. Так, зараз толькі яшчэ знайду на Ютубе, каб нічога не прапусціць. Не, ну на ютубчыке ўжо трансляцыя ідзе, гэта дакладна. Усё. Я гатовы. Так, калі што я на сваім флітстары, я далёка. Я на новай лакацыі. Так ты эвакуюйся, ты на гэтым флітстары зараз нічога не зробіш. Ты можаш паспрабаваць праехаць назад там, а ты не заберэш, у цябе не хопіць пауэра. Так, у гараж. Вось, я там табе пакінуў машынку на выездзе, скаут. Паспрабуй па вышкам праехацца, вось каля базы там і каля фермы. Вось гэтай маленечкі, так? Там такія, да, невялічкі, але вельмі, спрытны кадр. Табе падабаецца. Так, Геркулес. Да, развані Геркулес. Халера, трохосны. 6/6. Так, кажаш, Вон, ездзіць па прям вышках. перед базой у тебя вышка ёсць, можешь ехаць. Тут акурат па гэтых вось мясцінах. Добра. Потым паглядзім. Паехалі. Угу. А ты там што будзеш чым займацца? Я зараз праеду, подберу тут некалькі таскаў, пакіну нам машыну сервіс. Так. Я тут прыгнаў одну кота, катерпіллера. Кота. Катерпіллер, кот. Гусеницы. Да, пофиг, для меня коты. Я ведаю, што гусеница, але, Чекай, нешта ў мяне з камерай не то. Хіба што мне геймпад падключаны, не? Што гэта такое? Што яна не змяняецца, ці што? Не, наадварот. У мяне мышка, калі што, ляжыць нармалёва проста. Але камера заўсёды рухаецца. Я пускаю мыш, а она мяне кудысьці паўзе. Ці ў бок, ці ўверх. Карацей, нешта не тое. Так, вроде ўсё добра. Не, гэта ў мяне, на маім баку праблема нейкая. Не, просто по трансляции гляжу, вроде бы все. О, якая хуткасць. Ага. Гэта адзін з таких, лепшых скаутах у сэнсе 6/6. Я табе так скажу. Такой мой опініон. Чакай, гэта ў яго усе 6 колаў яны вядучыя? Да. Ахуенна. Там нават блокіроўка дыферэнцыялу. Так паглядзі, у цябе можа ён ёсць сярод гэтых DLC-шак. Я табе пра рэальнае жыццё, не пра гульню. Я нармалёва так пакатаўся ў жыцці на ім. Так. Б не хацеў. Так, нейкія Oil Barrels, гэта ўсё не тое. Там яшчэ бачу адзін. Oil Barrels трэба ехаць выцягваць прям. Пра ферму, тут каля фермы я бачу нешта ёсць. Вот, на ферме ёсць таск.
Ага, і вышка. Вот паспрабуй таск падняць і вышку і гэта ўсё. зразумела. Грошам уперад, як кажуць. Да. Не, я пакіну пакуль што гэта тут. Ох, заехаў у багну нейкую. Так. Ну, ты... Лебедочкой. Можешь Ну. на F прожимать, и она автоматично будет цепляться. За нешта бліжэйшае, так? По принципу, хер пойми за что, але цепляться. Чапляться. О. Может, мне лепей сюды хіба што так. Ну что? Секундочку. Кола. Во. Добро. Поехали. Ну что ты там? Нормально все? Да ёлы-палы, бляха-муха. Ну подчапляйся, не это самое. Не соромся, это ж базовый геймплей. На лебедочке по метру, по сантиметру. Тут не аб тым, тут, карацей, крывыя рукі, як завецца. Паціху, патроху. У меня просто два экраны, таму пераключаюся то там, то сюды. І ўсё гэта выпадкова зараз адбываецца. Бывае. А завтра поеду подаваться в миграцию. Будешь атрымоўваць ужо пашпарт? Не, дозвол на змену працы. А, у тебе гэты віза ці як там дазвол на жыццё праз працу? Не, у меня дозвол на жыццё праз працу. Вид на жыхарства. Вид на жыхарства гэты, так. Зразумела, но не вельмі карысна так. Не вельмі зручна так жыць. Не, тут одна проблема ў тым, што пры змене працы трэба апрув ад міграцыі атрымліваць, і тады ты можаш яе хутка мяняць. Ну, я про Ну, гэта і кажу, такое, што як бы, ложкацца калі- трэба. так, калі ты звольніўся, то тебе трэба наогул на новы від на жыхарства падавацца. Угу. Там я хіба, наколькі я памятаю, там яшчэ і тэрмін нейкі, так? Калі ты там- павінен паведаміць там, што змяняеш і ўсё такое. Ну, працадавец павінен паведаміць, што звольніў. Што ты звольнены і гэта ўсё. О, а што там Hungry па... workers. А. Ну, зразумела. Ну, едь вышку открывай. Так, зараз пагляджу, дзе тая вышка, як даехаць. Так, я тут, то сюды. Да, ты подъедь, я с тобой пересечемся зараз. Ну, я бачу, што ты вон едзеш ужо. Да, я тут недалеко. Холера, техніка. Опс. Hello, it's me. Дымишь тут Проезд- вовсю. Проезжай. Як тебе МАЗ 537? Гэта МАЗ? Гэта МАЗ. Холеру не выглядае як МАЗ. Это Я ён. Я нават не ведаў, што такія маюцца ў іх. Ну, раней выпускались, зараз не. 537 МАЗик.
Так. Тут вельмі непрыгожае нешта. Нормально. Все ж таки трэба паўсці паўз гэтых камнеў. Ой-ой-ой. Што за масточак, ёлка? Нормально, гэта яшчэ такі Ёсць горшае? ёсць. О, у мяне прамоцыя нейкая. Ну ўсё, промоушен. О, мы каля дамбы. Слухай, тут дамба ёсць? Да, Я б туды заехаў. едь. Чакай, зараз выраўняю. О, вось яна. Тут- Ніхалі сабе. Ну да. Тут, у прынцыпе, норм дарога, так што ты даедзеш. Так. Гэта мы абавязкова адведаем. Карацей, тут я бачу апгрейд, але далекавата. Ну, вось, я лічу, на гэтай машыне ты зможаш да апгрейда дабрацца. А вось той, які над фермай. Чаму, можа туды лепей? Бачу па мапе, што там дарога больш-менш. Ну Не? так, нормас. Ну я табе так шчыра скажу, ты можаш напрамкі ехаць. Угу. І будзе норм. Праз горы едзь, напрамкі ты пераедзеш. Вау. Ты ўпэўнены? Ну, да, я так рабіў. Ну, там нічога такога, там твёрды грунт збольшага. Угу. Ты, Давай. ну... Я табе такую машыну даў з такім запасам паліва і запцацак, што, ну... Будем спрабаваць. У меня есть улюбленное видео с мазом у интернете. Это в Украине на такой херовине этот самый Рено бусик перевозили. Там сценик или як он там называется. Это было вельми смешно, потому что ну там причеп для танка, танковоз. И на им такие, это бусик реношевский везут, я такой, бля, до слез. Типу танк. Так. Чекай, тут такий плотний лес. Нормас. Переедешь. Фішка скаутов, яны дастане хуткі, каб ездзіць быстро, і дастане маленькі, каб праязджаць праз лясы. Ты галоўнае пастаў сабе маршрутныя кропкі, каб ты разумеў, якую сторону табе рухацца трэба, і ўсё. Ну, ты нават даехаў, усё. Амаль што. Зараз толькі Ну. зваліцца адсюль неяк. Ну, а паглядзі, што там вокруг ёсць, якія магчымасці, да і ўсё. У крайнім выпадку просто чапляешься за дрэва лебёдкай і потихонечку пускаешься ўніз. Потихеньку, полегеньку. Так, мне трэба влева адсюль. Добра. Да. Тут один уже спадарожнік ляжыць у гэтай балоце. Ну, Не гэта хацеў. база. Не хацелася б. Ну, Побач з ім. аб'язджай по краям, але, ну, тебе б на другі бок А гэтай другім будзе лужы. лепш, так? Добра. Ну, Так, чекай. Халера, бляха, як заўсёды. Кудысьці не туды втыкнуў гэтай мышшу. нормально. Тут Там у тебя и пониженные передачи есть нават.
Давай, около дрелца. Что? Где я там трейлер уже знайшов? Гэта я, ты. гэта я. Ты не пужайся, гэта я. Апгрейд ёсць. Нейкі 6В, Ну, всё. 380. Не, X прожми. А, ну уже поздно. А что за X? А Параметры там можна нейкі? паглядзець. Не, можна паглядзець, на якія машыны ён падыходзіць. Я зараз табе скажу, што там. А, International Transstar 4070A. Угу. Так. Это... Я ведаю, дзе. Я... Угу. Мы датуль дабяремся. Так, на гэтай частцы мапы нічога ўжо няма. Не, ўсё там... Лепей зараз вярнуцца ў гараж і адтуль паехаць за іншым апгрейдам, так? Ну, не за іншым апгрейдам есть да дамбы. Ці ты там бачыш яшчэ які-небудзь апгрейд. Я не магу зрабіць рэкавері, калі гэта твой трак. А, ну да. Ну, глядзі, ўсё проста. Садзісь у свой этот Fleetstar. Угу. Я зараз... Зараз мы оформим. А я на Флітстаре доеду? До апгрейда того ці не? Без понятия. А паспрабую. До якого апгрейду він собрався ехать? Які ну на до самом того- версію. Угу. До того доедешь. Боже. Так. Мне ж сюди. Так, мне ж сюди. Флитстар уходит от погони. А ты что, стежишь? Бум. Это где была такая зараз сирена? Води Флитстара, прижмитесь до обочины, блядь. Живым не возьмешь. Ну да, что это такое? Есть апгрейд. Ну все, вот X Chevrolet, Scout 800, Ford 750, МТБ, Scout 800 же лайно нейка, так? Насколько я Ну, пам'ятаю. не, добрые скауты, але вот скаут 800 шляпа. Так, ну что, я прапаную зрабіць нешта карыснае, а то апгрейда тут Да. не засталося. Вышак хіба што Ты- таксама не. Паспрабуй Hungry Workers. Hungry Workers. Так, дзе яно асобнае было. Вось яно. Мгм. Гэта мне на зноўку некую дрэлінг сайт. Ну, гэта... Яна на гэтай мапе, але з фермы надо там, на дрылінг сайт. Так, мне я ж не даеду на гэтым. Доедешь. Впэўнены? Ну, Мне Ну, падаецца, у такім разе, будзе- слухай, трэба будзе прама праехаць да Threatening Accident.
І потім направо повернуться по этой ось дорожці, Ну, ні? ну так, я тобі навіть так скажу. Ось ти наприкінці поля, альбо, ну, з ферми навіть можеш прямо праз вишку їхати і поспробувати туди доїхати, у тебе повинно отриматися. Но я бы тебе сказал, что ты бы заглянул у гараж, мабуть, у тебя новые там колы з'явились. Блять, як вы заебали, дайте нормально поговорить со своими кокосами просто. Ой, ота праця ніде іншого зробити, так? Ну. Уключи мне день. Будь ласка. День. День. Так, это у нас night. Такая раніця. Угу. Ну, 6 годину раніці. Отрималося, ні? Бо я в гаражі не бачу. Чудовно. Так, это не тое, воды не тое. Колы. Шини, коли. Так, у мене Тайр. є нешта альтерейніки. О, бля. Ось постав собі там альтерейни. А то ти на шосейках ганяєш, ось Ага. альтерейни. О, уже полепше буде. Так, а розниці нема, цалить ці так що-небудь. Ну, 4500 гети, 4500 гети. Розниці Не особо. ніякої. бери ти, які більше. Великі коли. Мгм. Добре, взяли. Так, а як ще можна полепшити? Ну, погляди, мабуть, двіжок який-небудь можеш новий Не, не поставити, було. ще що-небудь. Не Ну, можеш було. ось Paint, там. Посиди, поклікай, там багато ж customization options. Винч нічого нема. Клетера такса нема. Spare так само не то. А, все. сноркель глянь. Сноркель есть. Ну, все, усталюй. А что это Enter такое? прожми. Ну, шноркель, как бы, проз воду проезжать. А, типу вивод Да, труби забор наверх. воздуха. Не, забор воздуха. Угу. Так, тут ось все. Да, тут все. Виїжджаємо. Вам там плюс грошики. А за що грошики упали? Я мост починил. Ну. Так. Треба зараз до ферми. Это направо, Это туда, да. потім налево. У меня, до речі, опошні відео опубліковане, тільки не про этому Ghost of Tsushima, а Construction Simulator. Я бачу, вельми добре пошло. Капец просто. Вот на им подписчики заявились, чего не было. Да гетуль. Незвичайно, да. Ну, есть такое. Да бляха, камера, успокойся. Вона нервує. Нервує. Їй нервно. А ти загрузився? Не, а треба на ферму було ж, так? Ну. С фермы привезти нечто. Надо было с фермы взять эти расходники. Я ехал на дамбу, что я. Я что задумался об своим. Про свое. Ну, задумался.
Ой, бля. Что там за проблема у тебя уже? Не, у меня аніякой. Так, бахну это проехать тут. О, добре, что я на скауте знял весь плот. Буде лепше ехать на этом. Так, это привабненько. Ну. Слухай, класно він їде. Ці гэта сапраўды колы так спрацавалі. Колы. Ты потым дожмеш там левел, поставишь мат-тайерсы, ну, колы для грози, ты дивишься, там вообще геймплей зменится. Супер. Так, що мені потрібно? Чекай, consumables 2 рази. Добре, раз, два. Так, Да. і куди ми тут їдемо? Чекай. Ну там осторожно, там. Дрілінг. Зрозуміло. Так, гэта будзе треба Можешь, сюди. можешь по старой, якой мы удвоих ездили, але там тебе треба буде, ну, уважливо ехать. Зараз. Треба яшчэ павярнуць тут неяк. Я Карацей, покуль з'езжу, привезу тебе новую машину. добра. Калі пачуеш візганне нейкае, то гэта не свіня, гэта я буду, добра? Там, Плявузгать. Ляці на дапамогу, калі што. Я зразумеў. Так, штосьці там уперадзе незразумелае. Воу. Що? Не, аж так грузовик поцягнуло ў правы бок. Ну, не то, каб поцягнуло, яго нібы перакінула. Бывае. Трымай стырно мацней. Хіба не паснедаў. Гэты кіроўца. Выпусціў з гэтае стырно. З рук. Так, цягнемся. Блядь, тут, конечно. Такі сабе прыезд для гэтага цягача. Я понял. Так, где мы там? Так, і чекай, ага, тут лес. То бок нам можна сюди треба. Тості, 10 з кимсь штось. У сенсі. Де ми? Тості, 10. Гэта была Да, песня про гости. Да. Гэта для алдоў. Адсыл ачка. Да неправда, няўжо мы такія алдовыя? Да? Тёць. Upgrade location нейкі знайшоў. Да, та такое. На продаж. Прыгожае возера, калі што. Ну, Толькі гэта ж не... Будь. Ну так, гэта вадасховішча, гэта ж дамба акурат перакрывае. это не то, што вадасховішча, гэта вось возера, якое абразуецца пасля перакрыцця дамбы і ракі. Ага. Бля, вот ідзе.
Думала ад мяне з'ябацца, ніфіга. Я не колобок. Я ад усіх не з'ябуся. Не, я просто знайшоў машину табе. Тут на гэтай лакацыі маеш на ўвазе. Ага. Так. Тут трэба лявей. International Transstar нейкі. Ага. Это з Термінатора 2. Што? Гэты Ага. класічны цягач? Ага. А як ён ён па нават характарыстыках? Ён нават унікальны, тому што для Амерыкі ён бескапотны. Ага. То есть гэта прям, цуд. Ну, добра. Калі назбіраць на яго дастаткова апгрейду, то, норм. Я б на ім катаўся. Ну, лічу, што так. Я даехаў. Прычым, я б не казаў, што недзе там было цяжка. З гэтымі новымі Ну, коламі всё. супер усё. Ну все, блядь, навучыў. Навучыў. Ой, ну навошта зону разгрузкі рабіць у такой багме? Ты пярэднімі коламі заедь і ўсё. Готово. Лайфхак, да? Угу. Так, куды мы далей едзем? Паглядзі ў спісе машын гэта ты International. А дзе гэта спіс знайсці ў гаражы? Не, ты мапу открываешь. Ось злева, яшчэ злева. Мгм. Значок, там дзе Ось карточка, ось, і там шукай. О, прожми, можеш сесці ў яго? Так, Ну, Enter, просто. на Enter клавіатуру нажми. трэба націскаць. Сеў. Ох, О, які всё. ён. Божухна. Ну все, эвакуюйся ў гараж. Ён павінен быць чорны, што гэта такое? То. Чакай, дзе тут размалёўка, расфарбоўка? Ну все, расфарбовывай справа. Вось яна. Гэта чорны. Ён амаль што такі, не? Ну я не памятаю, я толькі помню, што гэты трак быў у Тэрмінатары. Так, будзе. Гудочкі нам патрэбныя. Бампер толькі... О, гэта той, які трэба. Нейкі рэфрыжэратар. Знайшоў просто. Естественно. Няхай будзе. Выхлоп стокавы. Так, рымы гэта што? Рымс дыскі. это дыскі. Мгм. Не працуе. Так. Не, Рімс, калі знайдзеш які-небудзь прыгожы для сабе, ок. Але так яны ніякага функцыянала не несуць. Не, гэта зразумела. Я толькі паспрабаваў. Адзінае, чаго не хапае, гэта хрому. Разумееш? Паглядзі, там, мабыць, ёсць. Ёсць Што-небудзь. расфарбоўка. Расфарбоўка толькі ідзе кузава, а больш нічога няма такога. А бампер? Бампер не, ён які ёсць, ён чорны. Ну і пойдзе, няхай. Пакідаем гараж. А ты колы, движок паглядзеў, якія на ім можна паставіць, а то ты зараз паедзеш? Ага, канешне не. Ну вось. Колы ж, гэта ж першаснае, што трэба было зрабіць. Так, што гэта такое? X1 Engines. Не, engine О. зразумела. Тут X1 нейкі, гэта што? Гэта тое, што ёсць у наяўнасці? Так, тое, што ёсць у наяўнасці. Добра. Ну, паглядзі ён па характарыстыкам табе, вроде паляпшае. Ну так, ён пауэр падвышае, але спажыванне паліва Всё. таксама Похер. павялічвае. А это база.
Подвешання нема нічого. Так, альтерейн. О, гэта мы адразу ставім. Вынч, зразумела, не застаецца. Так, А ты яшчэ знойдзеш оффроад. Ну, калі-небудзь. А што, дарэчы, па кузаву ставіць? Гэта флотбет? Не, ну гэта ж цягач. Ну, і што Низ, low saddle. заставляць тое, што было, так? Ну там low saddle ёсць на ім. Ён усталяваны всё. па змоўчванні. Ну все, пакінь так як ёсць, там ёсць прычэпы, але ну тут фішка ў другім. Пакуль няма што такога таску для прычэпа такого длинного. А паглядзі ў кантрактах, мабыць, можна штосьці зрабіць. Не, ён халяра выглядае значна лепш. За флітстар. Ну так. Так, чакай, кантракты. Глядзім, дайса нейкі, хаскі ёсць. Гэта кампаніі. Гэта не тое, так? Трэба глядзець наступную. New West. Не трэба мне гэта, New Nest. Solid Foundation. Што? Solid Foundation, там кран патрэбен, там прям... Unlucky Fisherman. О, мне падаецца, гэта будзе добра. Не? Што? Unlucky Fisherman. Нейкі рыбак Ну, там. паспрабуй. Паспрабуй, чаму не? Так, але мне падаецца лепей на флітстар гэта зрабіць. Ну, тут не скажу, што будзе якая-небудзь розніца. Добра, паехалі тады на тэрмінатары. І задачу знайшов. Мы табе левелапаем просто, як мага. Адзіная толькі хуткасць не адпавядае таму, што было ў кіно. Ну, у гэтай гульні нічога хутка не ездзіць. Гэта просто даннасць. А, дык яго яшчэ няма поўнага прыводу. Ну, трэба будзе ўсё шукаць. Халера, даже не паглядзець хуткасць, няма спідометру. На не, чаго, адзін Трэба- нажмі. Ну, трэба ў Адзін. салон перамяшчацца, каб Ну, паглядзець. там будзе паказваць. Я ў самым нізе, калі што, 15 міль. Ну, 30 з чымсьці кіламетраў. Не, няма 30, гэта трошки больш за 20. Не, ну, значна больш. 1,6 это 24 километра на гадзіну. Неверагодная хуткасць. Ну, лепш Як не для высоўвацца ў гэтай гульні. фортку. Бо брэкі-то пазлятаюць. Да. Носіш брэкі, ты не смейся ў гразу. О, вожик зайшоў, вітанкі табе, вожик. Ой, ну ты... Як твої справи? Як твоє життя-биття? Зносную симулятор Полесся. Ну, амаль што. Трошки Так, не дацягвае. Мічиганщина. Чекай.
Навошта я сюди приперся? Хто мені откаже? Ну во, що ти сюди приперся. Так, я доехал, Таска- коли что. Ну, ти доїхав до точки, де надо этот таск здавати. Сука. А ты... Что? Тебе таск включений Unlucky Fisherman? Ну, Включив його? ну. Я можу тільки Нет, стопити. пробел нажми. Так я ж нажав, натиснув, ну там було стоп трекінг, а зараз старт трекінг. А, так, старт трекинг. Ой, все. Ну. Ты видишь, где Фишерман? Справа от тебя. А, ось. Мені за їм Ага. треба сюди, так? Ага. Так, чекай, Ожик написав Едь. там. У мене вакації, едь. тому все файно. Я задаюсь таким Віншуємо вожика з вакаціями. з дня, коли приїхав у Польщу. Навошта я у сенсі навошта ти приїхав. Я заўсёды, калі пытанне нават узнікае на падыходзе, ведаеш, так яно там недзе ў мозгу, у самым карку яшчэ, то заўсёды ўспамінаюцца словы гэтага Башлыкевіча, што мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне. Жартуе ён. Ну, цудоўны марш беларускага вязня. Безумоўна. Так. Гэта значыцца што? Мне трэба неяк С кар'еры. раз Доезжаешь до карьерной круговой и на ее налево. налево. І... А там дальше будет бачно. Так, чекай, праз лес ехаць, не ці як? Бо там, я Ну, там бачу, дорога з'езд, ідзе. ну, погляди, на карьер есть съезд. Ёсць. Там ты со съезда попадаешь на круговую. И на гэтай круговой, на гэтым скрыжаванні налево. А там далей праз лес знойдзеш сабе. Ты ўпэўнены, што я магу гэта зрабіць на гэту церачы? Конечно. Калі я застрагну, вінаваты будзеш ты. Ну, калі ты застранешь, я просто приеду, тебе дерну. Что ты, ну... Я б таксама там спяваў. Так, усе б там спявалі. Бадзёры марш. Ехай адсюль і да абеду. Ну, слухай інструкцыі вось на кшталт гэтых. Ехай у кар'ер. Мы бы нават выиграли які-небудзь конкурс. Турэмнае бачанне 2022. Так, налево ты казаў налево. Па кальцы гэтым налево. Да, цю по кольцу, цю Цюрюпінск. І так доедешь. Зараз нема вже Цюрюпінська, Олешки. Окуповані, на жаль. Якія планы у цябе на вакацыі, Божак? Я ж разумею, што ты не як Ян і дзеля цябе ровар. Магчыма, гэта не сродак для збіцця машынаў. Ну, все, зараз налево, там праз горку, і все пойдзе як трэба. Акурат праз горку, ну добра. Ага. Раварыс таксама, але не 200. Бярозка, прабач. Адпачываю дома пакуль. О, такі самы цюлень, глядзіш ты. Толькі вакацыі адразу ў першы дзень ніякіх планаў не павінна быць. Трэба трошки паляжаць на цёплым каменьчыку. Чаго не? Ну як чаго? Я калі што, калі быў адвык нічога не рабіць. Ну, мне таксама гэта цяжка. Я ўвогуле, нават калі у Беларусі яшчэ быў. Так, яго трэба падчапіць, так? Да, просто вытягни его наверх. Стой, 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 бля. Все, супакойся, все добра. Ходи сюди, рыбак. Всё, і цягні його. Я калі быў у Беларусі, то заўсёды нешта на вакацыю сабе планаваў такое. Надта актыўна фізічнае. Типу пабудаваць новую комнату, зрабіць ремонт.
І все такого кшталту. І ўсё гэта ў Sims 4, да? Не, все гэта сваімі рукамі. Я гэта вельмі люблю. Так, слухаю, не цягнецца. Ну, Ну, едь. я не падымаюцца, я не магу яго. Куды яго трэба ў гэты вось квадрат? Не, яго трэба ў той квадрат, куды ты першы раз прыехаў. А ёб твою налево мать. Папярэджваць трэба. Не, все, ён тянь, так не, сэнсе, ты що вытягнув? Все, разворачивай машину, не Ну. поехал. Что ты тут? Я таким чынам зрабіў ремонт нават у вясковым доме. Палера, бляха. Мне падаецца, лепей было б гэта на флітстары зрабіць, бо ён все ж таки мае... Ой, давай, Што? едь, ты зможешь. Я нават сам выехаць не магу з гэтай барнай. А ты кажаш, чапляць Можаш. яго. Ну все, по метрику, по сантиметрику, что ты? Тебе ніхто не казаў, што у цябе ёсць схільнасці на гэтага садысту. Не. По метрику, по сантиметрику. Хаця не расказаў. Зрабіў ремонт у хаце сваёй, па-першае. Потым зрабіў ремонт у хаце бацькоўскай, так бы мовіць, спадчына вясковай. Потым правёў ваду, туалет пабудаваў. Нармалёвы такі з душам. Всё гэта. І ўсё. Прыйшлі звесткі, што трэба з'язджаць. Тыпу, хлопец. Набудаваўся. Я по мапе гляжу, у тебе все добро атрымліваецца. Ну давай так, з пашанай павагай да кіраўніка гэтага праекту. Дякую. Што, зачапіўся? Ну, ты там, да, глядзі, каб нічого не зачаплялася. Так. Как тебе шерсти драли? Ну едь, ну. Неси секеру. Древо перескажає. Не, все, ты, ну, отводи машинку в бок и объезжай. Ой, блядь, ну. Ну, О, нарешті. Давай, гриби. Блядь, чим зараз яно зачепилося? ты ведаешь, что у кожной команде по академичной гребле завсёды есть два персонажа. Это Гребибля и Гребубля. Так, блядь. Нормально. Потихоньку отрымливается. Я зрозумів твій план. Ти просто вирішив мені випробування ніяке зробити на нерви гэтыя, так? Кому выпробование? Ну тому що, бляха, ён не едзе тут, ён не... Я не ведаю, чим я зачепився. Ой, ну... Все, от выехал. Выехал? Так. Ну, ты просто памятаешь, что машина сзади, яка з тобою в конвої, вона іде не зовсім... Так, цягніся сюди. Так, цікава, на геймпаді можна гуляць у гэта? Напэўна, так. Напэўна, што так можна. Я його трошки поклав на бок.
О, ніхалер собі. Мне зараз Да. ведаеш, што адскочыш на 10 хвілінаў? Ага. Хутка буду. Да, давай, вяртайся. Ну што, яно не ўпадзе? Давай, давай, родненькая, цягніся. Усё. Стаімо. Ну давай. Оп, ёсць. Я выехаў, нарэшце. Так, зараз цягнем яго туды, на тое месца. Дарэчы, Вожык, пазнаеш гэты трак? Ён табе не прыгадвае нічога? Правый бок. Усё? Не, не ўсё. Яшчэ паездзім. Ой, давай, давай, давай. Ой, боже мой. На что ты мне так кинул? Не, стоить. Давай. Давай сюда, 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 сюда. О. Нейкі мас. Не, гэта не мас. Дарэчы, гэта не мас. Трошки можна падказаць. Гэта машына, якая была здымалася ў кіно. О, добра. Перевысылай инвайт. У сэнсе. Сенси, но меня ж выкинуло, все. Так, придется почакать. Ну, поехали. Лё. Ай, блядь, это треба отжать. Я выкараскался. Все. Так, менедж пати. Сюди тебе. Все. Отрымал.
атрымаў. Гэта з Тэрмінатара, так, вожак, гэта з Тэрмінатара. Это цягач, які здымаўся ў Тэрмінатара. На ім катаўся самы вядомы Тэрмінатар усіх часоў, Т-1000. Так, што за хуйня? Шкой. Бум. Отмаляла. Ой. Зараз, блін. Я спас, я ўратаваў гэтага рыбака, небараку. Ну, все, молодец, выиграл. Что я там? Отрымліваецца. 1850. Выиграў. І я так лічу, што гэта файна. Адзін я бачу, яго няма поўнага прыводу, таму ён не зусім ужо карысны. І прычэпу не хапае, слухай, там быў такі добры нармалёвы прычэп, які аб мост разбілі. Так, зрабіць раніцу. Вось так лепш. Сенсей, што будзем рабіць далей? Блядь, я херова пойми, сенсея не грузить. А што за флаги тут, чуеш? Далёка-далёка адсюль. Па-за дамбай. Ой, я праз гэтую багну не праеду. Флаг A, B, C, D, E. Scout is recommended. А, ну гэта... Зараз я погляджу. Я не бачу зараз ефір. Так, тут павінен быць кран, а тут таксама кран. Не то, што прям павінен. Будзе добра, калі ёсць. Так, паспрабуй мне яшчэ раз выслаць інвайт. Угу. К этой ебань. Пачакаем, пакуль ты долучышся. Ну, гульня. Ну што, гульню перазаходить. Ну, хіба што так, тому што я не бачу нават, што ты інвайцішся. Я табе выбіраю, і звычайна там яно з'яўлялася нейкае паведамленне, такое каротенькае, маленькае, тэкстам, Ну, што так, ты далучаешся. зараз я перазайду. Давай, давай. Up to date. Добре. Ні, почекай. Ну, зараз все запрацює. Меня... Ладно, не буду это розповідати. Я відбувається підбивка сябра на працоўны роман. Падбіўка сябра, гэта як? Коллегой. Ну, ён сумняваецца, я ему кажу, давай. Перакінуцца таксама, як і ты? Не. Там дзяўчынка такая голубоглазая. Я ему кажу, нават калі залёт, будуць дзеці сапраўдныя арыйцы. Цяпер потом аспорыш. Блакітнавокі. Ну, Беларусы ж у асноўным шаравокі. ну, мяне наогул там такой замес, мне яшчэ ніхто не змог адэкватна сказаць, якога колеру у меня вокі. Ну вот же твоё. Там, ну, там і зелёны, і крыху карычневы, і в калёрку амарэты, і там, блядь, У мяне поўны набор. У мяне сябра ёсць з Валкавыску. У яго вочы рознакаляровыя. Карацей, яны такія таксама з сумесю гэтых карых вачэй. Вось, але дакладна відаць, што адное вока больш зялёнае, другое больш блакітнае. Карацей, выглядае прикольна.
Не, хіба што бачыў, напэўна, так, у інсце там гэтыя фоткі катоў. Ось у майго сябра да. вельмі, вельмі падобна. Не тое, каб аднолькавае, а вот вельмі падобна, таму што я сапраўды там такое адценне толькі блакіту і зелені, але Блядь, такой... что за херня? Кинь яшчэ раз прыглос. Бля, ну ты ж далучаўся, толькі што ж бачыў. Ну, немагчыма далучыцца да пошук. О, мне нават піша, што кікнуць трэба цябе ўжо. Блядь, ізноў. Чакай, а чаму мне піша, што злева crossplay disabled? Гэта як? А, так Гэта мне паглядзі, у трэба нас- глянь, перарабіць. глянь, можа... Ты выйшаў, хіба што ён аўтаматам скідвае тады каоп. Ну, можа быць і так. Сука. Так яно і адбылось. Я і шаг. Я націснуў exit game, а трэба было проста выйсці ў меню. О, Чакай. так нават лепей, так нават лепей. Так нават лепей, да. Всё. Так, налады. Контроллер. Дык усё ж такі, Вожа, калі я добра памятаю, ты жывеш у Гданьску. Якія планы? Не толькі ж бакі мяць у хаце. Так, Там- так. Там ж можна схадзіць у цэнтр, там гэты фонтан, яшчэ што-небудзь. Фонтан, да? Я ўпэўнены, што ён ужо ўсё там аблазіў. Я там быў, слухай, 2 разы ў сваім жыцці, ўжо 3 раз не пайду. Што там яшчэ рабіць? Затое там ёсць... Ну, ты быў, так, але ты быў, наколькі я памятаю, у саміх гарадах і мястэчках там побач. Так. Я яшчэ быў на Вестерплятте. Вестерплят, я не ведаю, што гэта. Вось, і это... Фортэця. Ну, калісьці была фортэця, зараз там просто помнік О, все, invited, піша invited. Ой, зараз піша супроціву правильно. Польшчы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І пиздец, блядь, што такое? Што адбываецца? Як гэта адаб'ецца на нашых з вамі гаманцах? Да! Ну Да. што, долучайся, не? Яно далучаецца. Всё, так. Караці, гэта... А мне ўсё роўна піша crossplay is disabled. Не, все, забей, зараз все будзе. Так. Давай, карацей, Да. што далей будзем рабіць? Нейкую карысць трэба несці гэтаму свету, бо інакш Трэба несці. проста катацца, і, ну, канешне, весела. Але трэба каму-небудзь у бубен даваць пры гэтым. О, я бачу тут нейкі Chevrolet CK 1500. Гэта твоё? Не, это не маё. Пытаннечка, можа, Boulders нейкія тут стаяць, гэта перашкоды? Нават не ведаю, што табе сказаць. Так, загублены контейнер, бравяня рабочым, гэта все Black River. Тут я бачу 2 Lost трейлеры, можна завесці, прадаць. А вот ты нават стаіш, там ёсць трейлер на магазине, ты яго можаш заехаць і прадаць. Ага. Ирам. Ага. Мічыганскае выпрабаванне. Там яшчэ мяне ўперадзе я заўважыў, што ёсць нейкае зданне, трэба будзе пад'ехаць узяць. Ремонт? Это Паспрабуй. Не гэта, не чытаў. Ты паспрабуй, там цікава. Тут нават паляпшэнне есть. Добра, глядзі, што мы можам зрабіць? Мы можам з табой у Husky Forwarding The Most Important. Ёсць такое. Ты
Ты можаш придбаць зараз у гэтым магазине прычэпаў прычэп, такі вось длінны на 5 адзінак. Да? Мгм. Просто едзеш, выязджаеш, і вось ты ехаць дамба налево, а табе направо. Давай я спачатку возьму тое задание, якое мне по дарозе ёсць, зацягну прычэп у гараж прадам, потом уже возьму все Блять, сабака. ты быў на магазине прычэпаў, куды ты яго павёз? В сэнсе там продаются, не ў гаражы только продаются. Там... Нет, не толькі вяртайся обратно, там магазин прычэпаў. Трейлер стор. Там можно было Добра. его продать. А опасное происшествие, ну, я его взял. То, что слева Да. по дороге, я его активовал. Оно у нас есть. Зразумела. Всё. Можешь разворачиваться, есть, продавай, готуйся там, ну все. Домовились. Газуй по дороге. Husky forwarding. The most important, як він там буде називатися. Ой. А что? А где? Так, я не зразумел, а где мои гэтыя все машины, что я тут возю, ставлю. Спиздили. Блять, у меня... Да. Мне, ну, згубіўся. Стец. Яны скралі мою прыгажосць. Мою прэлесть. Наябала? Ну, рыли. А, все, я на самом приконце. Добре. Галя отмена. Галя пошла. Так, недзе паліўная станцыя павінна быць, мне трэба заправіцца. Ты можешь купить, придбать себе просто причеп палевом, заправиться и продать его. Ну все. Бачиш, магазин трейлеров. Так, я бачу. Трэба зараз знайсці гэта ў спісе. Гэта ў спісе, да, там будзе выделено и продать. Выделена будзе. Так? Угу. О, все, добра. Ну, Зараз продавай. іскаць, шукаць трэба на X5 нейкі, ты казаў, так? Не, купи себе спочатку трейлер с палевом, заправся и продай. Ага. Ага. Чакай, ось так он знік. Паліўны heavy water, не. Гэта не тое. Не, там fuel. Low генератор 7 water знову. Low side fuel. Купляем. В. Так, Так. Сонечка, что ты мне... Судовно. Зараз мы понесем корысть к этому свету. Як гэта кажуць, я зараз як пачну добро наносіць, то пользу прычыняць. Так, чакай, які мне прычэп патрэбен? На 5х. Степ-дек Может? падыдзе ці не? Не, гэта вельмі цяжкі будзе, там папрасцей ёсць. Так, шукаем white flatbed, таксама не. Не, там высокі гэта патрэбна. Flatbed, во, semi-trailer. Не, это здоровый. Ну, Блакітны? о, да, вось такі, але да, такі блакітны, але пашукай з бортамі. Каб быў з бортамі, добра. На 8, Ага. не. Сайдборд. Не, Вось ён ёсць. пяцёрочка, пяцёрочка. Готово. Куды мы шпацыруем? Cool. Выязджаеш з гэтага магазину Направо і вок. едзеш направо, і па серпанціну просто едзь прама, там будзе, ось, ты актываваў сабе, там будзе склад, загрузіш сабе доски,
і потым поедзеш обратно. Загрузіш сабе кирпичы і павязеш гэта ўсё на ферму. Ага. А. Тормоз. Спочатку знайсці дошки, а потім яшчэ і цеглу. Добре. Заедзеш за цеглу. Ну, цегла зараз да цябе вельмі блізка, але табе з 2 паддонамі цэглы будзе вельмі нязручна ехаць уверх па серпантыну. Так што, ну... It's just for your comfort. Ну што, як кажуць, сунемся патроху. Ведаеш, чаго не хапае ў гэтай гульні? Чаго? Лася. Лося. Ну, тут ёсць такая тэма, што ты калі можаш прыглядзецца куды-небудзь, і там будзе гэтае... Нейкая жывёлка? Воўкі, медведзі, да. Але гэта, ну, такое там падчас сумеркаў. На змярканні, карацей, толькі можна угледзець. Ну, Так. гэта дзіўна, бо, ну, сапраўды, там, дзе людзі не ходзяць, а тут іх няшмат, як я бачу. Зачем? Апроч мяне тут нікога няма, так бы мовіць, то павінны ўжо вылазіць былі паўсюль. Я памятаю, у маёй вёсцы, калі скарацілася насельніцтва, то, бляха, касулі па вёсцы гулялі. Ну Наўпрост. так павернемся да Фрайбурга Данциг. Курва дзікі ж з'явілись не просто так, іх там даволі такі багата. Я нават калі прыехаў у Сопот, там просто лебедзі, яны, ну, не вельмі добра да чалавека ставяцца, ім як бы не зусім комфортна. Ну там на пляж, у іх там шпацыр, якую-нибудь турыстку за сраку шчыпануць, вось гэта ўсё. Коли ти тут робиш? Сиді А, со шляху. припхалась. Ну. І птушак нема, тут же у гэтых гарах там павінны быць і сцярвятнікі, нейкія кондары, ўсё гэта выглядала значна... О, бачу прычэп з 2 гэтымі коробкамі. Ну, я потым себе возьму і прадам. Ну, мы потым куды-небудзь іх разгрузім, а потым прададзім. Як скажеш. Тихо. На слуп кинуло. О, шит. Что там такое здарилось у тебя? Ну, на 8 побил подвеску. Просто едь, никого не бойся, все будет добро. А что мне тут боязно? У меня грузовик такой, что меня потребно бояться. Ну, Воу. Просто на ровном месте минус 15. Ну, это база. О, я уже выехал на Long Way. Ці гэта ты выехал? Гэта ты выехал. Выехал на Long Way. А, там еще один шевик, или это не мой. Это твой. Ну все, цудовно, едь там. Я уже до холеры еду, я лечу, что это будет трошки ближе. Бачиш, як все добре атрымліваецца, калі прыкласці крыху насілля, можа зусилля? Не.
Паліва є. Ось куди його ввести треба. А, там. А, там на фліпстари потім зробиш. Тобі доречно. А я все выше и выше и выше и выше. У одного з моїх любимих гуртов Люмен є така чудовна пісня «Вище». Вишей. А нечто знайоме, Люмін. Хіба що мені у плейлисті нечто з них було. Ну, стопудово во всіх було. Яны, коли нават у Мінск приїжджали, яны вельмі здзівіліся, що... Я ходив на їх апошні концерт у Мінске у Republic. Добрий клуб. 2019 год, да. Яны лічылі, што ось у Беларусі не вельмі добра разумеюць за тую павестку, якая была на той час у Расіі, там з гэтымі смяццёвымі палігонамі, калі людзей Так. просто там, ну, травілі, яны былі вельмі здзіўлены, што ў нас все такія ля... Мы тут самыя пратэсныя. Там просто у тэма было на твары бачна, што ён крыху здзівованы, што все так добра разумеюць. Асабліва вось гэтай іх песні «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Там просто... Опа. Ну гэта все такое, ведаеш, это уяўленне, што тыпа, ну, Беларусі значна лепш, чым у Расіі, там туды-сюды, яны просто, ну, не разумеюць, што мы жывем у жылі тады ў кантэксце, у сэнсе правоў чалавека нават горшым. Да, ўжо некалькі дзесяткаў гадоў, так. А зараз, так, ну, толькі зараз усё больш-менш вось прыраўнялася. Адбылася беларусізацыя. Не, насамрэч яна ж была, ну, у том же 97-м годзе ўсё было, ў 96-м так само. Потым я памятаю нулявых там. Чакай, Shellbox это не той, куды мне трэба, так? Каго? Не, не так. Ну, вось на мапе, калі паглядзеш, тут з правага боку ёсць нейкі завод. І ён Ну, не мае дачынення да дошак. Не, табе туды. Туды? А, добра. Добра, што запытаўся. Крацей, таму што, ну, я ж не памятаю, там, казаў табе ці не, што мой пратэст ён пачаўся ўвогуле з закрыцця пагоні, газеты такой. І гэта адбылося вось у канцы 90-х нулявых. Я памятаю дакладна, што акурат толькі на мяжы сканчэння школы было гэта. А я быў падпісчыкам гэтай газеты. І я так прыкрылі. Бацька адпавядаў за паразуменне палітыкі ў дзяржаве. Так, мне планкі патрэбныя ці дошкі канкрэтна? Wooden Planks, окей. Да, 2 штукі. Дзве. Узяў. Але я калі быў малым, я, ну, не скажу, што вельмі пазітыўна, але Лукашенко быў такі, ведаеш, смешны. Я памятаю, глядзеў нейкае яго выступленне перад калыханкай. Там ён, ну нічога, перазімуем у сарайчыку, нічога страшнага. Я такі, блядь, пиздец, смешны. Не было, можа, каб ты разумеў, ну, гадоў 4-5. Ару. Перазимуем у сарайчику, это, конечно, будет. Да-да-да. Это выдал, блядь. Так, ты казаў мне зараз трэба цягнуцца назад. Да? І недзе там узяць цэглу. А дзе яна там? Ну, не недзе, там на складзе, які каля трейлер стора. Чакай, зараз я пагляджу, дзе гэта. Просто едь обратно, вось перед дамбой там. Перед дамбой. Трейлер стор. А, вось, warehouse гэты. Warehouse. Warehouse. Дзе гэты дом? Да. Так, это мы хочам открыть магазин надувных шаров. Хотим выбрать английское, это нейминг. И что думаете? Ну, думаем взять blowjob.
Туристи зрозуміють, ажіотаж буде. Да, будзе ажыятаж. Я не так давно глядзеў гэта відэа красавы, ён там здымаў па чэмпіянату Еўропы. Ну, калі там катаўся, ён же сам футбаліст. Вось, крацей. Мяне здзівіла, што, ну, ты ж ведаеш, у Нідерландах гэты чырвоная вуліца, ці як яна там называецца, Ну. чырвоных ліхтароў. Red Light Square. Так. А ў гэтым, у Гамбургу нават цэлы квартал агароджаны. Такі, блядь, ніхелер сабе. Я быў ж насамрэч шакаваны. То бок стаіць шматпавярховік. Вось, цэлая вуліца такіх шматпавярховікаў. Найменей там было 4-павярховыя дамы. Халера, бляха, з кожнага вакна трычаць дзелкі. Ну, кожны зарабляе як умее, што тут скажаш. О, ехалі па вёску. Лепей дровы рубалі. А то, бляха. Божик прачнуўся. Што тут пра чырвоныя ліхтары? Ну, гэта мы так. Мы пра Гамбург, калі што. Да, дровы як Челентана. Во, як Челентана махаць. Насамрэч. Це Халера. ж був урним моментом з гэтым святаром. А ти што робиш? Звоню колоколи. Як часто дзвониш? Там просто руки в ноль стерти. Пераглядалі, ну. Дарэчы, я вось таксама хачу пераглядаць. Але ведаеш, што ў мяне было у галаве? Я вось хацеў з жонкай, але яна не падтрымала у той момант, бо я вельмі люблю французскага гэтага актора. Ён граў у ляльке, што там яшчэ там пра папашы. П'ер Ришар. П'ер Ришар, так. Вось з ім паглядзець нейкі фільм, бо я памятаю, бляха, я пераглядаў, калі што гэта было у 20 гадоў хіба што. Мне трапіўся проста так выпадкова па тэліку пачаўся фільм, і там усё дзеянне праходзіць Ришар Агонь. Дакладна, там усё дзеянне праходзіла ў адной кватэры. Сука, які ржачны фільм. Проста я не мог, я катаўся па полу. Проста, сапраўды, такога я не глядзеў вельмі давно на той момант. Ну, калі што, ўжо прайшло каля 20 гадоў пасля гэтага. Але вось менавіта той фільм я б хацеў паглядзець, да. Макс, всё хуйня. Любой фильм и подрубаешь украинскую озвучку. Озвучку? Я помню, я приехал, ну, малый был здесь 2006 чи 2007 год у Крым, и там на якимсь украинским телеканале шел это укол парасолькой. Ага. Там гальмуй. Так, чакай. Я так в житті не сміявся. Там просто ось українська озвучки, хлопці, ну, качественно. Зараз я знайду. Я назву не памятаю, але просто, ну, у чым быў сюжэт? У тым, што чалавек Ришараў, ён не мог выйсці з гэтай хаты не наўмысна, яму просто не давалі. Ці то суседзі, ці то нейкія госці там. Потым ён ад кагосьці нават збегаў па гэтым, па балконе, з аднаго балкона на другі ў пакой просто. Трумана на мінімалках. Угу. І гэта было настолькі просто. Так. Боже, колькі ў яго фільмаграфікі. О, красота. Так, бегляцы, папаши, невезучие, побег, цацка. Невезучий, разве? Не-не-не. Разве там ён быў? Ён называется хіба што злоключение, по-российски злоключение Альфреда. Только я что-то не понимаю. Подожди, тут картинка не та. Бля, покажи мне описание.
Макс, калі Ау. ты будзеш актываваць кантракт, табе будзе проще назіраць за тым, што адбываецца. Караці, Актывуй самае важнае. кайфануць ад украінскага дубляжу, паглядзіце дубляж Мгм. фільма «Спай». Ну или так. Ой, яшчэ далёка ехаць. Чакай, давай-ка мы раніцу падробім. Актывуй контракт. Які? Дзе? Лязь, у нахаскі форвардинг. Там, где у нас цегла, Так, паліва. як ён называецца? Powerlines ці не? Не, Powerlines там другой. Bricks, Wooden Planks, Fuel. Ну, the most important. Да, ось гэта. Essential, добре. Essential. Дякую. Распереживаўся ўвесь. Не, просто я уже палево подвожу на ферму. Ай-яй-яй-яй-яй, який пиздещ. Що ти там цитує, Вожик? Я просто в голос был «Отпустите, я всрал». Ти навіть за ститком прошивав одорвану руку. А, я зрозумів, про який фільм. Дик він воволі виглядає сам по собі вельми смішно. Там його асистентка, ці Ніка, така дівчина була завсюди поруч, якою він все жалівся на своє життя буття шпіонське. Да. Типу, тобі тяжко, а ось я. Добре. Самае цікавае, ведаеш, са Стэтхэмом, вы што мяне здзіўляе нават сёння. Я калі што, на бягучы момант з Стэтхэмом нічога не гляджу. Апошні фільм гэта быў, як гэты, «Механік», калі ён там, тыпу, кілера гуляў, граў у гэтым фільме. І ўсё, пасля Першы гэтага... или третий? Першы, Першы. чвёрты? Не, першы. Блядь, пчаляра паглядзелі, не. Я кінакрытыка паглядзеў пра пчаляра, мне хапіла. Да бляха, там з трэйлера ўсё зразумела, мне падаецца. Там няма што глядзець. Ёсць вулей, бляха. Да ну нахер, не магу. І гэта ўсе фільмы, калі што былі знятыя пасля Шпіга. Капец просто. Ён сам сабе ўсё жыццё троліць, апошнія 10 гадоў хіба што. Гэта ён паняў японцаў, палякаў палякаў і гэта ўсё. Ну. Мой любимый каламбур вось на всю гэтую тэму. Гэта прыехала дачка Ярослава Мудрага да караля Францыі жаніцца, дастала шмат сала і кажа: «Париж». Париж, Так, да, так цей завіўся. Париж гэты горад і называюць. Чакаем сантэхніка, млынара, яшчэ гэтага трэба. Маляр. Не забыцца. Гэта другая катэгорыя дарослых відэа. Там lawyer, teacher, plumber, Раз. sport coach, Два. and just a busy guy. Чакай, мне цэглы 2 патрэбны, так? 2. Ну, Париж. трекіш. А мы калісьці, слухай, ужо з ВРВ ржалі наконт. Тебе траплялася ў шортах, вось мне даволі шмат траплялася,
Нейкая там расійская групоўка зрабіла вельмі гумарыстычны пераклад гэтага Гарри Поттера. Ну, такія эпізоды там ёсць, бляха, ёсць там такія, мяне просто клалі на падлогу. Я памятаю, што самы ржачны быў гэта, калі Дамблдор падышоў да гэтага, да Гарри Поттера, рыгануў яму ў твар просто і такі, ну што адчуваеш? Он такой жигулёўская светлая. Там просто гуляю не могу. Та-та-тай, опа, минус очко Гриффиндору. Ну, блядь, это все. И там на фоне Гарри Поттер. Бля, как пиздец. А я ще памятаю, что там, типу, ён мыется, Гарри Поттер, а гэта зазирает там у шилина у дверях и такие, что очкас ты дрочишь? Блять, это все. В гэтым сэнсе быў вельмі чёткі прикол з Томом, з мульта Том і Джерри, там Том просто такую дырку в потолке выглядает, такой, дрочишь? Блин, я ще некий видос був, а я знаю, що ти дрочиш. Слухай, пойду за морожкой. Давай, заморожка. Пам'ятаєш, Максима ти глядів, там крацей, коли Герміона з Гаррі Поттером розмовляли, гэта была 4-5 частина, і вони там сустракалися у оригіналі з Рыжым, з рудым гэтым хлопцем. Вось, і вона типу йому розповідала нешта, а перекладчики зробили, що типу Гаррі Поттер його жалівся на те, що нешта там у його не ладиться з дівчиною, нешта яна у апошні час занадто холодная до його і немарухлівая у постелі, коли вони сексом займаються. Яна каже, може я здохла. Ти погляди, там борщ ще не сапсувався на плиті. Да, бывает и такое. Типу, Але там же есть один мертвый персонаж, это Плакса Миртл. ну да, так. Я так само там троллили в гэтых перакладах. Ну, у гумарыстычных гэтых роликах. Давай, тягни. Ну ж тягне. Не. Усё, став. Зусім? Устав, так. Зараз буду чіпляться до дерева. Сподіваюся, що я на мене витримаю. Ну так, блин, покуль ще есть древо целое. Еще ничто не стало и не устало, давай. Ну давай, не. Холера. Что такое? Зачепиться. Так. Давай, поехали. Ой, який же он важкий, блядь, эта хуйня. Боже, это я зачепился, коли что, за маленький каменьчик. Ну, И он раз яго так бы перакуліўся і толькі ў гэты момант паехаў. Не? бывает такое. Усё. Хіба што ўсё. Зусим. Ага. Апошняя спроба. Ужо канец гэтага прычэпу зачапіў. Давай. Ды няўжо ж. Я выехал, Выехал? ты не поверишь, ну. Я сам не поверю. Я просто уже готуюсь прийти на допомогу. Часам бывае цяжка. Ну, в этом сенс гульни. Я привез. Давай, разгружайся. Бой. 7 ўзровень, там на 8 мне што павінна быць добрае, так? Да, оффроад, тайерс.
Угу. Что? Позадорожные колы. Так. А ну давай наступне задання. Ой, ну я навіть не ведаю, тут же ж... Going under. Мені подається, я туди не доїду. Flooded house. Чому ти так? Ні? Доїду? Ну ти активуй, а ми зараз поглядім. О, там есть fuel, які-небудь, хутчэй за все так называецца, і у табе Fleetstar вельмі дарэчна стаіць, каб зрабіць гэты. Добре. Паглядзі там. More fuel. Там да дому лесніка. Леснічага трэба давесці. Флитстар імаецца. Телепортуемся. А что мне отсюда Блин. треба взять? Паліва. Ну ти активуй і поглядзі, што табе трэба ўзяць. Просто, Так я ж ну... это і зрабіў, не? Ну, а ти активував? Ну. Там у тебе fuel павінна бути. Так, я на червоненькое. Треба тут выгружаться. А где я сам? Треба загрузитися. Так, а где я загружаюсь? Тихо ты, бляха, стрелка. Пала веру. Ты стоишь там, где тебе надо загрузиться. Просто, ну... Выйди из меню. Добре, Start добре, добре. tracking. Ой, бачиш где? Две бочки Там треба взять гэтага то палива, так? Так, Ага. и вези там на север до хаты лесника. Там все будет. Там все будет, но не одразу. Мапа, мапа, мапа. Сюди. Что это такое? Что? Чамусьці тыцкаў гэтай правай клавішы па мапе, а яно паставіла кропку на мяне. То бок яна Бывае, бывае. Ну, ты рэагуе на просто гэту зразумей, гэта маладая гульня от Ага. команды недосведченных разработчиков, инди-проект, все дела. Колькі ёй гадоў? 20 уже? Что ты, ну, по факту 10 больше за десятку. Вот эта тема с грузовиками. Не, бляха, слушай, Флитстар просто ляціць по гэтым балоце. Ва ўвогуле ніякіх пытанняў. А ты нават не самые топовые колы поставил на его. Ну, без гэтай грозюкі, так. Ну. Так, ізі-пізі. Порублено? Угу. Хорошо. Нешта хутка было, занадто. Ну так. Было у кого навучиться. Гляди, что я хочу от тебя зараз.
Я тут привез ZX 612H. Я хочу, каб ты ў яго сеў і ехаў да АЗС у правым боку карты. Чекай, Правым Зікс. боком. Угу. І да, сядай. Там треба буде тільки тобі розвернутися і все. І Soul Foundation, я так розумію, ти хочеш, так? Не, ну можна і його зробити на самій справі. А куди тоді? Ну так куди? На ось гэту буровую пляцоўку. Боровая пляцовка. Не унизе. Где она? Там злева. От, все, знайшов. на березі. Мгм. На березі раки. Злева. Да. Так, это треба буде Можеш туди сюди, їхати. повз ферми, потім ось Ну ти сюди. зверху об'їжджай, і заодно зацепиш свій флітстарчик і на двоїх поїдете туди. Зверху? Угу. Ну, праз ферму, там дорога ось той, якою ми їхали, там Ну. у двоїх. Ось тут по ёй есть лепей, потому что та, яка уздовж берегу, яна, ну, не вельмі підходить. Знато широкая машина. Так, то бог треба сюди праз ферму. На Лохстейшн, праз Лохстейшн, так? Да. Окейушки, поехали. Потлумачу. Ну все, ось себе МАЗ 7310 і газуй. Як тобі машинка? Медленная поки що. Потім пролязем. Тягач РВСН. Херня тополь возить. Это говно возит тополь? Ага. На вот, ну, або 4S300. Ось гэту установку саму, Зрозуміло. пусковую. На данный момент самый мощный у гульні. Саме могутний по руховику чи як? По проходженню? По усьому просто всіх шпілить і у парадний, і у шоколадний. Це трак, для якого немає невикональних задач. Так, зрозуміло. Разу всю ферму зараз, потім у ліс, я так розумію. Так, там у горку поїдеш, да і все. І чаплять треба флітстар, так? З Да, собою. забери з собою флітстар, у тебе ось тут є кран, але борт, ён на 1.1 погруза. Ага. Не гэтый International, а ну, той, який там. Я розумію, так. Більш-менш орієнтуєшся вже, да? Ну, третій раз усе ж таки гуляємо, так? А, ну так, третій. Два повноцінних стрима було, повновартісних, і один був такий, половинка. Половка. Так, ну что, натянем его туда. Палево скончивается. Беды. С башкой. Так, я тут приїхав. Зараз куди? Зараз мені наліво? Ні, зараз мені ось сюди. Направо. Мгм. И Поки що там просто. По кругу. Мгм. По кругу направо, чи мені подається просто їхати? Наперед. Направо. Наперед ты не проедешь. Ну, проедешь, але там тебе чекаюсь неприємний сюрприз. Ну, тобі зараз треба об'їжджати і гляди за гэтими пнями.
Поехали вверх. Поглядел тиктоки, які я тобі скинув. А у меня не отшиняются, у меня только это, бляха, превью и все. Бля. То На бок- жаль, на жаль. То бок он типу... Чекай. Як тут подняться зараз? Да просто едь, отожми рушник. А, я не хочу подниматься, коли что. То есть он хочет. Просто ему треба постоять, подумать, и он поедет. Ну, направо крыху возьмись больше. Його стягиває. Ну, А, блядь. так Куди само тут можна? команду з двух людей. Тягни, бля, тягну, бля. Ну куди ти у правий бок? Не треба, у лівий там. Тобі щоб правий треба. Давай, 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 давай. Здесь жестко поехал. Я хочу поглядеть снова. Ну ты вирішив скоротить. Ти прям, ну, якось ще адекватні люди об'їхати по об'їзною. Де ти адекватних бачив? Давно? Ну то да. Так, мені сюди направо ж, так? Так, направо бок. Ну, налево. Наліво? Ну, тобі треба забрати флітстарчик і далі налево. Угу. Так. Є, блядь. Все, отрималося. Отрималося. Давай. Так, отсюль мне... У левый бок, добре. Там плита лежить. Вообще я погрузишь у флітстарчик. Ти не здивляйся, коли він не поїде з першого разу. Просто потянеш його мазиком. Угу. Так, стався на гэты. Зараз мы развернем флитстар свой. Ну, зараз ми розвернем. Ой, як це зробити? А як це зробити? З ручками нахер. Поехали. Поехали. Як сказав, як Борис Миколаєвич. Поехали. Ну трошки уже ведаешь так. Узрост. Где ты там Разумеешь. уперся? Ну. Что, улетел куда-нибудь уже, а? Мы потерпели фиаско. Это фиаско, братан. Это яном. Ой, жаль. Я одразу написала, мув то гараж. Здався, слабий. Там на размене просто уже ешь. Безсенсовно було. Корпаться там так було. Ну так. Ну, Макдефенс это шляпа.
плата, конечно. Отдавай. Один и минус, блин. Один слот для грузов. Так, меняем знову трак. Что мы тут загружаем? Бетон, так? Плиты. Не, там плита, там яна лежит особенно. Ага. Просто подъезд до її. Яна там вось ззаду. Просто мазиком отъедь назад, и там будет бетонная плита, и она лежит. Ну вось ты каля бытовки. Ну я бачу її, так. А Ну, ось, на так. Флітстар или на МАЗ сісти? Мазик на МАЗ сядь, проедь вперед, назад, и подъедь до плиты и перегрузишь ей. А, гэта треба маніпулятор. Так? Да, ось той, який на мазику твоєму стоїть. Мгм. Ён дацягнецца сёння, ведаеш? Не ведаю. Спробуй. Так. Activate. Не? Так, я вже не пам'ятаю, як його. Як їм користатися. На С подрубаєш кран. Угу. От, Не, за короткий, бачиш, який він. ну, подъезжай, ближай туда. Не, стоп. Нажми на эту херню. На кнопку цепляться, и он тебе хопить. На шеру эту херню Мгм. нажми. Ну, Не. цепляй. Ой, все. Короткий. Давай, Як це тягни, все тягни, тяжко. тягни. Ну да, это саме важкі. Це саме тяжкий груз у гульні. Так, мне подається, треба під'їхати на Флітстар, бо я так не дотягнуся. Ну, так, не дотягнешся, але треба груз покласти. Нельга покидати у таким стані груз. На жаль. Так, зараз Ві. Можеш просто пробіл нажати, і він отчепиться і все. І просто рухне на эту землю. Просто рухни. Да, просто рухни. Як вийти На отсюда? бренную землю. Escape. Ось так. Так, не, хіба що ні. Треба сюди під'їхати. Куди ти? Якої холери він карго менеджмент показує зараз на это? Ну. О, все. Это Холмс
Чему вы весь час выигрываете, Ватсон? Все элементарно, потому что вы весь час проигрываете. Так, типу готова, так? Ну да, там потім упакувати пак карго прожмеш на флістарчики і буде добре. Так, скласть экран. Готово. Готово? Добре, тут зачепимся уже. Ти ведаєш, навошта нам дмухове коло? Не. Каб не утонуть у море своей же заебистости. Так, бляха-муха. Так, пакінг. Добре. Зробили. Мяняем трак знову. Чапляемся за носа. Куди ми веземо груз? Що це за споткання? Ну погляди на мапі, там же написано куди. Де гэта стрелка Ну, вниз? да, Solid Foundation тільки активуй і все. Солид, где оно? Ось оно. Ось сюди. Все, треба. давай. Ну все, давай, з Божою допомогою. Тягнемося потроху. Ага. Exactly. Понабудували плотов непотребних. Всяко непотребство. Будь ласочка, підробити день. Ну так. Бо інакше темно дихати. Ну. Не без гэтага. Так, лепей хіба што з правага боку ехаць, правда, чым па з левага ад вады. Ну там что так, абы не по дороге. Ну там оба боки добрые. Угу. Ти б бачив, що я зараз витворяю. Що там уже Діти, такого? Діти, звичайно, називають гэта кринж. Соромно не будзе пасля гэтага табе? Не. Блядь. Куды ты крутишь? Тихо,
Тихо. Носить по дорозе. Не, тут, бля. Давай. Я на суде Теутонского гения спробую выехать. А, конечно. О, мы приехали. Бляха, я думал, мне далее куда-то. Приехал, радуйся, что ты... Ты такая гульня, что ты тут, ну... Доехал кудись, ось і добре. А тут, блин. Штурмую высотки. Unload. Все, віншуем вас з гэтым. Добре. Бля, учора з сином гуляли у футбол. Як заїхав мені м'ячом по пальці, середньому на лівій руці. Сука. Болить. Выиграл? Конечно, конечно, выиграл. Так, куди далі? Чекай. Бля, палец болит. Погляди, мы якое это тобі зробили. більше подобається, і все, і поїдемо далі. Так, это все ж таки треба тут взяти. Going under. Renovating house ніки є. Але що тут? Що там треба? Мой дом был сапсованный наводненнем, и я что-то Чувак. там став... А, тут некий час еще. Типу за некий час треба зробити. Ні, гэта самі компетішени. Зрозуміло. Тобі ще рано. Lost Trailer гэта скаут патрэбны. Michigan Trial гэта нешта не скаут таксама патрэбны. Fixer Upper. Що там? Так, на паркінг доставить White Western Star. А, долучайся, широ кажучи. Fixer Upper. Так, ага. Як туди добратися до його? Гэта будзе цікавае выпрабаванне для табе. Я яго крыху падцяну уже бліжэй да нас, але там яшчэ багата справы. Добра. На чым? Галоўнае, на чым ехаць. Зараз, пачакай, заберу ZX 612 да гаражу. Зараз я табе выдам транспорт. Што, таксама ў гараж летець? Не, зараз я просто выдам табе транспорт для гэтай мішаны. Ты там не страдалі хернёй по 10 гадзін. Во! А, бачу, куди ти його затягнув. Да. Плад? Треба плад браць нейкі? Не. Плат гэта не табе, тайга. Плат Тайга. гэта мне. Плат гэта мне. Табе тайга. Чакай. Будешь на кразе кататься. Каля гаражу стаіць тайга. Вось, да. Все, і едь на ёй да гэтай машыны. Так, едем туды, добра. Не Зараз. спяшайся, прокладывай маршрут, все будзе добра. Так, па-першае, трэба сюды. Па гэтай лясной дарозе можна ж праехаць, так? Так, паспрабуй. Што за Тебе школьны не аўтобус? спадабаецца. Сервис спарт.
Все. Пороблено. Так. А його так само немає повного приводу, так? Кого есть? И он уключенный. А, і він завсёди. Да. И блокировка дифференциалов. Тихо, 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 летить просто вниз. Спешается. Тайга один з топових траків у гульні. 54-43 крас. Ух, я пам'ятаю, у дзяцінстві ми на гэтых кразовских колах. Ну, не кол гэта, чакай там. Вылетело з головы, что там напомповывается внутри кола. Камера, о! На камере. Это было просто золотко нейкое. Так, як спуститься зараз до гэтага? Чакай. Треба далей. Ось дорожка на тут. Бо ты, калі маеш гэтую камеру, мог яе напампаваць, і колькі нас? 8 чалавек на яе сядала в дзяцінстве і па нём не сплаўляліся. Бачу, екстремали. О, не тое слово. Ну. Тюбінг. Мені з такого прикольного ми взяли в оренду лижи. І батько їхав на машині, а я примотаний до фаркопу ось за трос чіплявся і їхав позаді машини на лижах. З глузду з'їхавши. Ну. Бля, пиздец. Цудовные детские вспомины просто. One love. Это, видишь, от Кольки такие взялись вспомины только из-за того, что все добро отбылось. Да. Не, ну я раза 3 падав. Так, типу його направить можна з допомогою гэтага ці не? Ти його поремонтуй. Гэта трэба я яшчэ не рабіў гэтага, калі што. Repair? Repair. Выбираешь трак. Ён мне показывае толькі... Аго, ось. Добра, зрабілася. Само. О, добре. Зараз цягнуць куди-небудь і садиться? Ні, ти все ремонтуєш, що ти там нахалтурив? Він ж не поремонтований. White Western Star поремонтуй. Ага, особную позицию, что треба выбирать. И все. Ні, ти можеш All нажать, і воно все поремонтує. Ну, добре. Зараз чапляй і тягни його, ну, до того поінта, де я стою. Где ты зараз стоишь? Там просто. Вздовж речки. Право. Угу. Бачиш, де ось у ту сторону їдь. Я не увалюсь там нигде? Конечно. Валися, ще як. Рушить добре. Чим сенс, блядь? Корпуса у гэтай гразі, калі не уваліцца нікуди, так? Я вспомнил цудоўны у меня был диалог, мы меняли ну, на гэтай хаце, дзе я зараз живу, так, мы приехали, и там не працавала вытяжка. Ну и хозяйка такая, ну добра, все там, попрошу, там приедет до вас человек, там, я разом з ім мы там зробим. Я такой, ну що, добре, і он приїхав, ми міняємо гэту вытяжку туди-сюди, і там щось не підходить по контактам. По померах, так і так далее. Не, по померах все добре, по контактам не підходить, і там, короче, треба було розбирати провод, ставити таку шинку і у яе заводити усё гэта там проводи. Ну і що, і он гэта робіць голими руками, мы там не зразумели, где у щитки отключать сток, я такой, ёбнет, он такой, ёбнет. Так, я тебе бачу. Ну
Все, карабкайся по крыху наверх. О, ну вот так можно. На вот так. На вот так потребно. Просто гляди, каб твоя другі трак, ось той, який ти тянеш, Но. ён не запутався. Тихо, тихо, тихо. Що тут таке відбувається зараз? Ну да. У сенсі. Я ж навіть ніде нічого не відпускав. Треба зачепитися за древо чи що? Ну, ти можеш паспрабаваць зачапіцца за дрэвы, але ну гэта все одно будзе няпроста. Стоїть, назирає за мною раком тут. А ты просто яшчэ не разумееш всю глыбіню плана. Так а тут древо, калі што, я ж не проеду з ім тут зачепленым. Ну так ти рабі так, каб праехаў. Та, усе зрозумів, треба. Маніўруй прям, щоб, ну, щоб запрацавала ўсё. Ну, чапляйся, едь. О, бачиш, який послухмяний. Не, занадто. Знову унізі. Нормас. Нічого, зараз. Ні, я вже Все зрозумів, ладно. там я зауважив, Це саме- де дерева об'їхати. Гэта у сэнсе гульні гэта самае складное заданне. Вытягнуть этот трак на поверхню? Да, вось на гэтай у гэтым рэгіёне вось самае такое вось складное. Усё астатняе там просто, а тут трэба пашпіліцца з гэтым. О, то ты нават, блин, Ну, ось і все. ось, все. За тобой ехать? Да, выйдзеш на трасу і потым поедзеш до гаражу. Что? Куда я уехал? Я стою. У тебе зачепіўся гэты. Где? За что он зачепился? Не. Ну я не ведаю, паспрабую яшчэ раз. Не, просто Он назад не, отъехал всё. и поехали Ну далее. все. Ну все. Ну ляці уперед, уже хочется тобі. Не полечу. Тут треба з пня здимать зараз. Гэта база. Тихо. Вот подъедь и зупинись. Мгм. Все, стоп. Что такое? Будешь тягнуть меня? Не, отбывается магия. Всё, Вертикаль, добре, магия отбылась. Ты что Магия там отбылась, всё, сиранул едем себе далее. под нос, ты что? А? Акробач. Это у нас таки был жарт у дитинстве, что коли ты у группе людей, таки видишь, зупиняешь усіх, такой тихо на усіх, и воно такой... Как бы все Нормально. почули. Не, тебе налево. Ну ось ти учасно от помню про это. Угу. Як тільки побачу. Так, а яго кидаць у гаражы ці дзе? Там просто довезеш і ўсё. Вези на гараж, там же ж пляцоўка пад яго будзе. Бум. Налево. Ну то. Гэта паремонтуецца. Да. Ну там просто... Да, у тебе активовано все чудовно.
Як казала моя наставниця по огульній теорії держави і права, цудовно. 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 Это у меня знайомая тут ёсць такая ў гэтым беларускім клубе, яна вельмі любіць, так бы мовіць, троліць. То крацей, калі вось сітуацыя адпавядае гэтаму, яна вельмі часта кажа: очень хорошо, я лечу. Разумееш? Ну гэта гучыць так. Ну супер, для ушей. Очень хорошо. Не, Алла Анатольевна была топ. Там, ну что, мои разумненькие буратинки, мы с вами будем вывучать право, социологию права, агульную теорию державы и права. И все это на протягу 4 років. Будете расцягваць сваё задавальненне. Ну все, я Ну. привёз яго. Пум, Бля. готово. Все, у тебя новый трак з'явився. Ну, гэта я зразумеў ужо. Трэба трошки падрыхтаваць яго. Ну так, Ай. закидывай його у гараж і все. Можеш його одразу і продавати. Трак цікавий, прикольний, але вельмі таки марудний, і він хутка не їздить. Гэты конік ведае одну дорогу і та на цвинтар, а туди хутка не їздять. Ти ведаєш таку український гурт цвинтар? Не, Бля, топ. не чуў. Мне вельмі падабаецца. Гей, чоловіче, на човні чи чуєш? Пливі на суди, срібром заплачу я. Бери, що хочеш, не шкода нічого. Пусти на човен. Это все под кантри просто. Угу. Цуд. Так, нема як на ім ездзіць. Карацей. Чого? А паліва нема. Паліва скончилось. Мгм. Ну, евакуація. Recover, акцепт. І як яго прадаць? Лавік щось. У гаражі. Ну, зайди на стоянку, там буде особна кропка там на продаж. А. Чакай. Зараз я погляжу. А не, што ён мне прапаў? Я напісаў там Не. ретейн, і ён прапаў? Не, он от ретейна не пропаде. І куды ён дзеецца? Ну, ты зайди у гараж. Ну, я ў ім. Не, блядь, ты не у им. Ты Track на мапу storage. глядишь. Вот. Вот. И там пробел прожимаешь, и он А, продаст. вось ён. Ага. 48 касікаў. Ты можешь на вот поглядеть. А, нет, зараз тебе не будет. Потом его знову купишь, продашь все поляпшення и нахер эту херню. О, выбирай якусь собі-небудь цікаву машину. У тебя ж там DLC-шек, блядь, я вижу, ну, до хера. Ну, до Погляди, хера, какие у да. тебя есть. Ну, выбери себе что-нибудь такое, норм. International HX 520, вот Татра, блядь, хороший трак. Бандит. Ну, вот, КРС 58 Bandit. Fuel Болотоход, consumption. болотоход Павлова. Хан гэта просто козлік. Так. УАЗики. Да, Так, ханы это УАЗики. Угу. Так, мне падаецца, што трэба ўзяць все ж таки пад нейкую задачу. У мяне ўвогуле Погляди. няма нешта падобнага на таго ж хана, каб можна было нешта падобнае выконваць. Ну, Рызвані поглядзі, у цябе павінен быць, мабыць. Или гэта ўсе? Пролістай униз. Ці гэта ўсе тракі, якія ў цябе Все, ёсць? 4, 5. А, 5. бля. International HX 520 возьми. Трак, на яким ти зрозумієш ось гэтых густ американських
тракаў і гэта ўсё, да, вось всё. Кастамізуй машыну, гэта топчык. Так. Нават 47 ёсць у мяне ўжо. О, Колы. да, о, да. Шноркель. Ён Что маецца. за гуки, что за херня? Так, а што чапляць яму на спіну? Low saddle. Low saddle. Угу. Вітаю, Аня, прийшла до нас Анюта. Як тобі там стається? Вітаночки. Так, на що я брав його? Зараз. Взять некую задачку. Michigan Trial. Не, это все не подходит мне уже. Не, ну все подходит, не это самое. Тут кран потребен, а на трайле мне скаут каже, что... Так. Смотри, бери International Transstar 4070. Ось той, який ти покинув на фермі, вивозі на асфальтову шашу і перечепляй на ось гэты International HX. І едь на склад, там, где были деревянные дошки, и просто весь причеп херач деревянные дошки. Зрозумів. Все, что есть, просто туда. Ок, жах жахлівы, жуть жудасна, аўтобусаў вельмі шмат на беларускай старане, ёп, твою налево мать. Карацей, як на твоей гэтай фатаграфіі, як ты мне дасылала неяк, што іх там каля 10 штук было, так? Анюта, куда яна поехала? Беларусь, Беларусь, да. Не, кудой? Тересполь? Тересполь, так, Тересполь. Ну, трымайся. Телесполь, каже. Телесполь, да. Телепаецца. Не, карацей, я ўжо не выеду. На гэтым адсюль. Так зачапіцца няма за што, хіба што. А прычэпам? Ну, паглядзі, дакуль што дацягнецца. Нічога нікуды не дацягваецца. А прычэп можа быць толькі да... Блядь, камера гэта проста... Не, гэта не чапляецца, гэта сюды. Давай так паспрабуем. Ехать тебя ратаваць. Не, я толькі да сабе гэта дрэва падцягваю. Тайгу можаш падпрагці сабе. Под гэту справу. Опа! Нешта добре адбылося. Ну. Як то кажуть, боритися і поборити. Аж гэта ўсё. Та ёб твою налево мать. Зноў. Блядь, з адного болота ў іншае, ну. База. Так. Давай так. Ой, у нас яшчэ аўтобус, як у дзяцінстве на дачу ўжо хадзіў. Няма кандыцыянера, люк не адчыняць, дыхаць няма чым. І што, нават не адкрываюць дзверы ніякія? Як гэта? Толькі в окна? Румуны бегают туда-сюда. Ну, шості зусім.
незразумелые. Так. Андрій, куди ти мене завіз? Інтернет не подіс. Камера не робить, румуни бігають туди-сюди. Ой. Давай, давай, родненький, ну. Ой, ёбаное болото. Звуки Полісся. Ага. Ну зараз не в автобусі стоїть, о недзе. Чекай, блядь, я ще причепом зачепився за дерево, ну-ка бачив тільки, що я туди накеровуюся. Життєво, життєво, життєво. Базуєш? Так, Ой. как повернуть причеп гэтым боком треба мне колы сюди, де яны тут поворошуються. Блядь, ти хотя б Угу. ось так? Не, ось так. Это не то, что я хотел зробить. Да не холера тут мне это. Не дае зробить вовремя. Так. Что мне подается? Мне подается, треба отчепиться. Паспробовать выйти самому, а потом уже тягнуть где-то причеп. Спробуй. Може триматися. Не холера. 25 градусов норм. Ну, Ну, не 30 уже добре. это факт. Давай, 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 потрошки, потрошки. У мене ось прикладно така ж сама ситуація. Ти зараз так само корпаєшся там ниже? Ти просто погляді і зрозумієш, що там навіть дороги нормальної нема. По мапі. Де то в уголі? Ну. Каля АЗС. Я бачу, Але але я тут філ- малюю, філ- малюю нейкую шашу. Ну не шашу, Ну дорогу. там просто всратися. Так, зараз уперед, давай. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. У нас нема такого слова назад. Ми розворачуємося і вперед. Блять. На 30 пассажиров, все с чемоданами, торбами, багажником вместилось отсели 10. Ніби санкції ніхто не уводив. Ага. Отгадайте обидве остальные вализки. Это наши вализки? Це что за вализки? Что ты маешь на увазі? Макс, будь ласочка, день. Давай. Готово. О, одразу багну больше, видать. О. Не, слухай, нахер. Я поехал. Я поїхав. Так. Так. Гэтым тягнуть. Погляди, може, що можна усталювати. Лічиш, що можна нешта усталювати вже? Мне ж не було нічого. Ну, всяко буває. Все то саме. Шини. Так, Шини все, найлепше. Я зрозумів. Это все есть, это все так само есть. Ведаєш, що я Ні, не веду, розповіді. Флітстар, напевно, дотягнув назад. І поспробував би флітстаром витягнути той причеп. Ну, ти би на тайгу сів би, її дернув би там усе і усе. Ну, навіть зараз можеш, ведаєш, щось зробити. Возьми тайгу,
Вось гэты International HX 520 і пад'едзь туды і дзёрні прычэп. Якую гразь я просто вытвараю зараз. Цудоўна. Давай, родненький, давай. Я ведаю, ты можешь. Лепшие инженеры Германии, як толькі іх адвлеклі ад канструявання танкаў, цябе зрабілі, давай. Так, где тут з'езд на гэтую ферму? Колькі памятаю влево, а потым направо. Я даў яму рэцэпт, і ён все одно робіць. Все равно по-своему. Ну, так у меня ж нема пакуль што такой тэхнікі, як у тебе. Давай паспрабуем моими сродками. Ну, паспрабуй. Ну, я б на твоим 520-м International бы поехал. Ён лепшы за Флітстар? Так. Ну, з большых атак. Ну, калі там поўны прывад ёсць, то стопудова лепш. Хіба што нема. Якія справы. Вось такія вось справы, так. Стой. Так, ну что, дотягнемся отсюда, не? Не дотягнется. Дотягнемся. Оно ближе. Нормальово. Что? Ну, я его трошки опрокинул. Нормас, быває. А от тебе ж нема нізкага сядла на гэтым самым. Ну, дык я яго толькі для гэтага і цягнуў сюды. Каб, блять. Ніхуя сі. О, ну. Толькі каб пацягнуць. Я зразумеў. Пытанне, як яго зараз паставіць на колы? Трэба з боку неяк стороны, з другого боку дёрнуць, все. Усё просто, ну... Две бетонные блоки, одни балки. Бортовые полупричепы. Да. Блять, камера, это просто покута некая. Ничего. Е-бой. Добре, вертаемся на гэтым цягачы назад. Так. Садись в International, зараз мы як поедем. А ты можешь нават и Флітстар поставить, хотя нет, все-таки лепш International. Все, поехал. Там трэба будзе толькі развернуться, неяк задам подъехать до гэтага прычэпу.
Ну, неяк развернешься. О, ось гэта радуе з павароту, што? Не хапіла дарогі, як гэта? It's American track, man. Я б дадаў нават fucking track. Гэта ён, да, там все таки задумано. А ты кажаш, развернешся як-небудзь. Да як там Развернешься. балоты разведу па ўсей тэрыторыі з такім радыусам. Анюта, а дзеці яшчэ не ныюць? Усё ў парадку ў іх? Дай дорогу. На. Ты памятаеш гэты цудоўны брэсцкі гурт? Што значыцца памятаю? За імі гляджу заўсёды. Ну, дакладней, за стыльскім. Юрай. Ну, Дядя Юра топчик. ён зараз там у Норвегіі. Блядь, ну што гэта такое? Алло. У мяне паміж пярэдняй воссю і задняй воссю трапіў камень. І я і не туды, і не сюды, ты разумееш? Угу. Ныюць? Сел брухом. Так, так. Не, брухом не сеў, ён просто перашкаджае. І переднім колам я не магу назад Да. ад'ехаць. І ў задняе ён упіраецца. Ну, у тебе толькі задние тягу маюць, так что... Яны што? Дяруцца. Чакай, як перакласці? Дзеруцца, нармалёва. Не, ну, ёб твою налево мать, ну. А ты мне раеш яшчэ на гэтым ехаць з прычэпам, ну, блядь. Там будзе весело. Да мне ўжо весела, я даехаць не магу. Ну, сапраўды, слухай, я даехаць не магу. Яно не праязджае праз гэтую багну. Не? А? Он просто стаў і ўсё. Трошки назад, трошки уперед і ўсё на гэта. Так, чакай. Ой, Як тут праскачыць? Не, тут камень, тут не праскачу. Справа проскочи, злева проскочи. Злева паспрабую. Ну. Агнію сустрэлі, што? Барто? Не, гэта малыя на мяжы там. Зараз яны сустрэлі сяброўку, хіба што маей дачкі. Нішто сабе, а яны якім там чынам... Што яны там робяць увогуле? Алеся не казала, што яна кудысьці збіралася. Ну, зараз паглядзім, ці я праскочу праз гэтую багну. Давай. О, пакуль што едзе. Там дрэва ёсць. Усё, даехаў. О, прычэпчык, все, да, все ёсць. Адтачымся да яго. Нарэшце. Даць яму штосьці нармалёвае. Паехалі. Стаять на чырвоны пас на машыне. Цікава, калі што, цікава. Так, а прыгадай, калі ласка, куды мне трэба потым будзе ехаць? Давай. Наверх по серпантину до склада.
На склад ніякий. Ага. Дерева повністю, дерева загружаєш і херачиш. Ну, дошки. маю Дошки, сенс. дошки. Угу. Двой. Ніякий тягач таки ведеш, покуль що розчарування одне. Нормас. Откриється потім ГТ саме, там О. повний привод, усе справи, це буде топ тягач. Добре, поглядимо. Я ще з доїхати левелом треба. не повинен бути. Конечно, доїдеш. Америка. Ой, ёб твою мать, ей! Трошки Это база, носить. это со всеми траками так. У кого на задній привод, так? Нет, заднее коло. со всеми не глядячи там привод, не привод, просто ну движок игры гульни такие, что коли ты набираешь высокую хуткость, и он такой нахер. А, Зносимся, блядь. Куди? Тик. Похуй. тікаємо з Жаши куди-небудь. Зрозуміло. Сцепление это ж, ну, придумали для лохов. Я на всякий випадок еду за тобой. Угу. Коли ти вдруг захочеш змінити, я привез тебе ну, другий тягач. Дякую, Можеш дякую. поглядеть сзади едет. Не-не-не. Твою мать. Да. Нормас, все отрымливается. Нешта там едзе, але не бачу яшчэ дакладна, што гэта. О, гэта нават са спальнікам. Ну, да. Гэта American Truck Simulator, такія сляды. Да, Western Star Phoenix. Где ты? Ну што, спадзяюся, што праеду па гэтым Да, дрэгве. Пакуль што едзе. что ты проедешь? Ты вось з гэтага балота выехаў. Ну, гэта было самае цяжкае, так? Ну, Зараз паглядзім. конечно, ты яшчэ не зусім уяўляеш, што цябе чакае наперадзе, но Ты што, недавно скончыў курсы інтрыгі? і менеджмент. Так. Не упісаўся. Давай, упісвайся. American driving style, усе дела. Ну, шчыра кажучы, ну дзе? Што Дзе дзе? яшчэ ты так можаш паадчуваць, як гэта Як гэта Гняць. цяжка? такім амерыканскім. Да. Ну, гэта ж асобная культура збольшага. Вось гэта амерыканскія тракі. То есть там ось мадэль будавання, дыстанцыя паміж нават кабінай і там, Прычэпам. асямі, якія ось вядучыя. Мгм. Гэта, ну, не просто так. Так, я тут заўважыў, што ўжо палова першай гадзіны ў мяне. А у цябе другой хіба што, так? Ага, так і ёсць. Ну, то бок паўгадзінкі можна Ну, скончыць. мы зробім мінімум тое, што трэба. Мы табе сёння і так зрабілі плюс левел ап, гэта ўжо добра. Ну.
Ну все, зараз ти хутка доїдеш на гэты склад і все. Як мага больш, просто дошки. Наповнять дошками добре. Да, Ну просто тут 5. дошки. Тому 5 кубов гэтых. Все, что есть. Так, мостик. Мостик. Зачепився, нормальово проїхав. То зараз ти не зможеш ні звернути ні туди. Ну я пам'ятаю вже ту дорогу, я ж був тут недавно. Не, я про другое. Ти ж обратно поїдеш. Ну, А там я там зробив приготування ніяке. Буде цікаво. Буде дуже інтересно. да. Так нічого я не розказав, коли що. Гэта йолоп. Ой, бля. Обяцав. Майкл Накі вельмі добра гэта сказаў про всю гэту движуху. А ти глядиш Найки? Не, я просто бачу в тиктоке мне вельмі. А. Ну, мне в тиктоке там коллекция всего того, что мне подобается. Це трапилося просто. Да, там Александр Лукашенко клинический пиздобол. Все, что он говорит, не коштує ніхіра. Ну, На що ви гэта выносите, я не разумею. не, насамрэч не зусім так. Ён калі-нікалі, але злівае інфу. Злівае інфу, да, он гэта прагаворвае і трэба адносіцца сур'ёзна да ягоных словаў, вельмі часта. Ён усё ж такі... Ведаеш, што дзіўнае ў гэтым усім? Гэта тое, што ён выглядае як даўбаёб. Але па факце, што ён за даўбаёб... Так, але што за даўбаёб, які кіруе краінай 30 гадоў і ніхто яму нічога не можа зрабіць? Ну, то бок, ці то ён даўбаёб, ці то мы ўсе, разумееш? Ён просто хитро выеба, ну, хитро зроблены, прабачце. Не тое слово. То бок, тут трэба сур'ёзна. Я разумею, што ён такі. Але... Не тое, каб з павагай, зусім не, але сур'ёзна так. Ну, да, там... Так. Mag Defense. Так, зараз я тут павярнуся неяк, бляха, вось гэта паварот. Слухай, калі так казаць, прыкінуць па рэалістычных памерах, я б сказаў, што яго радыюс каля метраў 20. Ну там 30. А що ти тут забыл? Я не сюди приїхав? Тьфу, блядь, это ж... Причепний магазин. Причепний, так, причепний. Не, ну приехал. Чего бубнеть? А, ну ты, конечно, не сдивишься. Да, ты сдивишься. Сюрприз приготований. На буде сюрприз. Зараз я вже амаль що доїхав. Сюрприз, конечно, так себе, но... Нічого, тобі подобається. Чекай. А, боже, ну що це таке? 5. Ну, гэта калі ты челлендж які-небудзь робіш там з сябрамі і уручную загружаеш. Не. Ти поки ось було весело, зовсім стало весело, коли треба вручную Ну, ще.
наприклад, там є модерські причепи. Там на причепах стоять стойки такі, і ти можеш у другий поверх нагрузити себе. А. На рампу поклав, потім причеп. Да, З да, да, допомогою і так крану. нагружаєш. Так, Я так у пригадай. Северной Каролине багато разів болів. Їдь, там ти зрозумієш, де поворачувати. Де Там ти уже у все Гоголі? стоїть. Едь. Ты просто едь. Там выехал налево и до Плада. Окей. Доедешь, там почнется движ. Почнется грязь. Не поспею провести сюрприз, но Ти чекай, я Давай. тут у болоті вже заїхав, тут тяжко йому, этому траку. Багну місить під Нормально. причепом. нормально, он все справится. До речі, до нашої розмови про Лукашенко успомнив гэты анекдот старий вельмі. Калі, може ведаєш, у 90-ті був популярний доволі, коли стоять два митники в аеропорті. Ось, і один бачить, що чоловік тягне валізку занадто тяжкую. Ось, ну і просить його там, киньте на стол, відкрийте і покажіть, що у вас там. І він відкриває, я не бачу, що там цегла. Звичайна червона цегла, короче, вся валізка заповнена этой цеглой. Він такий, бляха, мужик, на що тобі цегла? І він такий, ну я ось іду на самоліт до Парижу. Ось, і, ну, будую хату, будую звичайний будинок для себе, щоб на пенсії там жити. А і гэты два митники ржуть з його, не можуть, типу, ну, ти дурний з усім, возити цеглу самолітом. Ну, він каже, ну, я ось в командировку їжджу, і ось з собою вожу, як там не куплять. Ну, короче, вони покрутили у виска пальцами, відправили його на гэты самоліт, а потім другі питаються, слухай, коли ми лічимо гэтага чоловіка ідіотом, що він возить цеглу, но при гэтым ён же ж мае собі хату под Парижем. Коли ён ідіот, то ми хто? Да, бывает такое. Я думал, ты расскажешь это самым. Я знаю русский, украинский, английский. Скажите, Хэндехох. Александр, говорит что-нибудь на английском. Хэндехох. Так А. это по-немецки. Я шей немецкий, запиши. Так само популярний в свій час був. Ржу не могу. Я ще не доехал. Але хутко. Вже недалеко. Зараз ось причеп приїду. Не проедешь. Мне гэты прычэп, што я цягну, ён віхляецца, як сабака нейкая ззаду. Па гэтым серпанціне едзеш, ён такі туды далей. Ну, гульня с челленджем все дела. Ай, блядь. Так, глеба. Ну ты там зупинись, Дзе? ты зразумеешь где. А, ну там хіба што перашкода нейкая будзе. Ужо набудаваў. Да, уже набудовал. Добра, спыніўся. Будзеш мяне сцягваць туды ўніз? Да. Всё, мы поедем. Так, ручник затягнуть. І куди ти полез? Секундочку. Все,
Все, давай, крути колес колами. Кручу. Таке ж воно ж переломилося пополам. Что? Ну, сцепка, як мінімум. Нормально. Зараз усе буде. О. Ну, не такий плохий трек. Бачиш, поспіваєш мені доганяти. Ну, месцамі ён шапляецца, так. Але там, вось там у самым нізе ён не шапляўся ні за што. Стаяў, просто коламі круціў. Ну, вітаю вас на Мічиганщинських болотах. Яны трошки ніжэй яшчэ. А, да. І што, ты наўпрост так праедзеш тут? Прикинь. А ў яго ўсе 4 восі яны вядучыя? Ага. Халера сабе. Фаун Голиаф 8/8. Дойче квалітат, хули. Я ў свой час калісьці здзівіўся на тое, што яны ў Мерседесе зрабілі гэты Галендваген, бачыў ці не? Там 6/4 быў. А, ну да. Я такі, халера, Чаму не? бляха, да чаго тэхніка дайшла, а тут, бляха, 8/8. Нават у Блядь, яны- Евротрак симулятары 8/4 толькі было доступнае. Ну то ж немцы, вони що хочуть зроблять. А ты цягнеш мяне па гэтых кропках ці што? Не. Что ты маешь? Не. О, ты пакуль что просто адчыни і знойдзі Sawmill Renewal или штосьці так будзе у контрактах. Я табе нават скажу дзе. Мічиган Трейл не, Хаскі. Дзесьці там, да. Ламбер Міл, Power Lines. Ламберміл. Revival, Accept. Угу, все. Все, едем. Секундочку. Цікаво, тут риба ёсць? Ёсць. Можна было б запіліць симулятор рыбака. Мічиганщина. Праз 2 эпизоды в РДР-ке мы поедем на паўнавартасную рыбалку. Ну так была ж з хлопцам. А, ты там нічога не зловіў. Да, Не, просто зловіў. так, посидзі, Там, зловіў. ну там такая Был. тренировочная. Быў, так само, да, памятаю. Нешта одно Але я зловілі. маю на увазе, мы поедем прям лососёў, там шупакоў половим. А я не памятаю, ці ёсць у РДР-цы нейкі там... Я памятаю, што ёсць крокодил, там ёсць Ёсць. олень, там ёсць... Вот такія Ёсць. легендарныя жывёльныя. А рыба Ёсць, была? Да, все будет. Так. О, супер. Нават у апошнім эпізодзе мы мапу легендарнай рыбы взяли. Да? Я що Да. це не пам'ятаю увогуле. А треба було до конца доглядати. Ні, я глядзеў.
Не, потом, Ще потом було- навіть, може, тільки без гуку в кінці я глядів в відео. Там не звернув уваги. Ну, а там було. Хоча ні, чекай, апошній епізод я глядів цілком. Я доглядав перед сном. Холера, нечто не відклалося в голові. Ну, буває і так. Та ну, дядька, спасай. Ну, ти коли прям тонеш, движок вирубай, я тебе витягну один хер. Не, у меня ж это стоит, шноркель, як він там. Да, на гэтым ёсць, да. Ну. Стоїть, я бачу. Веда, що мені хочеться зараз зробити, це 2 рази на R нажати. Це як у Не, як у танках. Як у танках зробити. Що, типу, 2 рази на R натискаєш, а у тебе він это... Автохода, короче, включається. Гриби давай. Гриби. Грибу, блін. Ща. Грунт. Зачепився. Да. Тут судовно, сонечко. Не, мы норм едем, мы поспеем зарубить все, что я наполновал. Угу. Заебись. Так, у меня засталось 104 литра з 280. Мої спочування. Так, на другім перекрестке поверніться направо на асфальт. За тобой ехать поки що, так? Не, я ж тебе казав, другий перекресток направо. Там буде асфальт, там постоїш. Добре. Я тут зараз заеду, заберу кое-что. Знову інтригу закрутив некую. Ну, причеп тентований. Для ламберміла. Направо? Направо. Да, направо. Все. Можеш нават ведаеш, што пераходить на іншую мапу. Там буде цікаво. У сенсі. Угу. Угу. На цешку. Island Lake. Island Lake, да. Ну, а чому ви? Там був асфальт, а тут багна ніяка. Ну, Ну що? чекай тебе. Не, проїжджай уперед. Погляди там на мапу. Я тобі нават зараз скажу. Вправо чи вліво потім? На скрижуванні. Перше скрижування прямо, другое скрижування у левый бок, і там підбереш мост
паляўнічага боба. Так, тут у мяне, калі што, вілка. Направа ці ўлева на гэтай вілцы? Налева, я так разумею. Яна больш прамая. На вілке налево. Тут нейкая каска бачу. Ось каску пад'едзь і бяры, актывоўвай каску. Ага. Все, activate, трек і едь выконвай. Там далей просто по шаше едешь. Зараз погляжу. Добре. Не зворачивай особо нікуди. Ось просто прямо едь по головной. Угу. Там будем. Там все буде, але не одразу. Мне нават поўны бак ёсць, хераць. Ашалеть, что адбываецца? А тут балоты, балоты, багна. Ну, ты едь там, дзе не багна. Все вельмі прост. Ну так, ну так. Але ты едзеш туды. Ты зараз нават не ўяўляеш, наколькі все просчитано. Пролічана. Ось там просто ум, вопыт і разуменне многіх працэсаў. Гэта, калі што, была адсылка на Дмітро Гордона. Ум, вопыт і разуменне багатьох працэсаў. У якіх условиях вы жылі? Барак Обама. Ну типа. Да, ён же Ціхановську спрабаваў на гэтую тэму развесці, типа, у якіх типа абставінах жыве ваш муж у калоніі, типа, такой чакаў, што ён скажа Барака. Ну, она такая, не, ніхуя абайдзешся. Давай яшчэ трошачкі, ну. Так. Да, я уже близко. Добрався до другого мосту? Не. В сенсі. Ну, в прямом сенсі. Так чапляйся за что-нибудь. Чапляюся, спробую. Видишь, лебедка. Не просто так. Ды няўжо ж. О. Так, едем далее. Ну вот так. Все добро. Не, толькі дрэвы кладуцца, я іх не магу зачапіцца за іх. Я там вас едешь, зразумеў. Да.
Приехал, ратовничий. Да, гэта мы. Ратаўнічы, паляўнічы. Ну-ка, паспрабуй зараз За тебе зачепиться, что? там ехать. Ладно, я тебе подчеплю. Что за херня? Як так здарилося? Яны убрали. Что? Це стой. Повинно ж бути. Яны это отсюль убрали. Пиздец, бля. Что, не треба на твой бок переезжать? Ну не як треба, блядь. Поехали. Не, ну ты едь за мной, Ну, я уже. вот потом зачепишься, но... Ну, нормас, подсовываешь покуль, что это ты добрым. Все, стоимо. Чекай. Все пораховано. Нормально, тут сечение навык такое хуткое мається Ну в да. таким болоте. Всё. Уф, кеф ты мем, мы тебе вытягнули. Не, ну ты это ты это зарано. Так это не я зробив, коли що. Блядь, значит, гульняра синхрони дає. Ну. Нічого, я пойду на нову працю, придбаю собі піздатий роутер, буду платити за інтернет Стоп. 30 євро на місяць. 30 євро. Чекай, это Ну, кольки 120 злотих. мабуть більше. дешевше, но... Я не пам'ятаю, я казав Там тобі, що у буде? Польщі я плачу ось за свой 53-55 Да ні. ю... Зараз это... О, Що я ти там, зачепився, їду? їду. Ну. Ён їде. О, ну все, нарешті. І другі так само побудовані. Все. Проїжджай сюди, розворачуйся, зараз ми будемо творити чернь. У сенсі поворачує, куди? Стоп, остановись на секундочку, на хвилинку просто, ось. Все, проеду перед. Стань Мгм. параллельно мне с моего правого боку. Туди, так. Все. Отчепляйся. Мы зараз поедем вытворать дичь. Разворачивайся по крыху. Куди і на що? Едем обратно. Мы подрубай ламберміл. Ось гэты контракт. Мы зараз поедем. А де? Чекай. А де контракт? Я не бачу тут. Стой, остановись, блядь. А ладно, уже поздно. Просто остановись на секундочку. Стою. Фотку Добре, робиш? всё, поехали. Не, подзаправю тебе крыху. Куди ти спішаєшся? Нікуди. спішаєшся. Поки що нікуди. За мной едь, все буде добре.
Едь по шаши, я нас больш-менш норм. Ты уключыў гэты контракт у Husky Forwarding? Ну, не выключаў, калі што. Хаскі, Лімберміл. Не. Ну, ён працуе. Не, ты трак прожми. Так, ён пражаты. Все, бачиш? Добре, поехали. Поехали. Ты мне там будешь вельми потребен. О, едем, зараз все буде добре. Знову болото. Exactly. Так. Я все зрозумів. Що? Так. Зараз едешь прямо за мной. Все, головне не отшапляйся, все буде добре. Ну, калі адшаплюся, то не по своей Ну, добре. вине, так бы мовить. Нам треба два куба блоков бетонных и еще металевая белька. Металевая балка, да. Все, ось бачиш, тут є трейлерчик, і ти за його зачепишся. Бачиш, де він? Не, покуль не бачу. Ні, ну Покуль повинен бачити. Нейкі доми тільки. Ось ён. Блакитний? Да. Ти кажеш причеп, а не трейлер. А, ну, добре. Це мій трейлер. Ага. Все, їдь, чіпляйся за його. А я поїду здобуду нам палива. Ну і так само зачепишся і їдь ось у гэтым накірунку, туди, куди і я поїхав. Угу. Почекай тільки. Восьмий узровень. Можна буде вже купити гэтыя колы Мадера на русские. Топовые колы можеш собі дозволити. Не спішайся, синку. Зараз все буде. Так, тут я хіба що встану. Не сти. Не, проїхав. Ми не дозволимо. Ну, підтягнув криху. Добре. Ну-ну. Так, зараз просто стань паралельно гэтому плоту. Я тут зароблю 1-2 мува. Так. Придбать. Ага.
Так, в ремонт. Так. О, тебе там щось типа билося на вот. Штось. Регулярно, я б так мовив. Тому що коли їдеш, ці то ти за камельники зачепишся, ці то за дерева. Базуешь, дед, базуешь. Все. Ми пригожі і знову в танцях. Рушим далі. Так. Куди ми їдемо зараз? На той плясовку, на яку треба буде На лісопілку. скинуть. Ми їдемо відбудовувати лісопілку. Чекайте, мені закручуєш у дерева. Я тут не можу Ну, проїхати нормальово. Не можеш? Давай. О, все можеш. Зараз покладемо пару сосен, елок. Не. Перачіпляйся до гэтай бярозкі, подтягивай себе. До той, яка злева от тебе. Ну... Вось до гэтай. До Где я малой? стал. До малой? Да. Да, до малой. Тихо. Що ти робиш? Я собі витягую сюди. До малой. Ось злева от тебе просто, ось. І тягнись. Зараз тягнись. Тягни. Не працює? Ну, нечто не йде. Ой, добре, чапляйся за мене, зараз поїдемо. А ні, все, пошло. Коло влево, коло вправо. Возле этой механика. Давай, Кто б мог двигай, подумать. да. Двигай, все, отшепляйся. Что за хуйня? Что, не тягнешь в оголе? Не, ну что ты так стал, подумал. Оп. Ой, зараз переколемся. А ти можеш мене перекулити на ціні? Чи це не Могу. предугледжено? Могу. Но я ж не буду. Ні, мені подається, треба за середину трошки підтягнути. Тебе не подается. Отчепися. Смешно взаимно зирать так. За гэтым Блядь, челиком да? за стерном. Да? Мне падаецца, калі ты ўжо будзеш цягнуць уперад, то атрымаецца ўсё. Не атрымаецца. Бачыш, ялінка наклонілася. Гэта сведчыць пра тое, што прычэп зачапіўся. Ты ясна. Зараз мы... Зараз мы зробім тут Smart Move. Адчапілася, стой. Все, поехали. Все, поехали.
Мінус нерви. Не, я б сказав мінус час. Скільки ми тут Ну, хвилинок да. 10 Ну, зробили. Так, да. Ну, 5 докладно. Ну, збольшого ми от зараз зробимо, ти, мабуть, навіть ще плюс 1 левел отримаєш з гэтага контракту. Угу. І він таки повинен бути сочним. Соковитий. Соковитий. Як яблучок. За короткий ланцуг. Я тебе Нормас, кожный нормас. раз догоняю. Минус один. Так ти не догоняй. Минус 3. Блядь. Долбишься. Бля, что за шиза? Не, Воу. все добро. Не, Всё что добро. тебе назад так кинул нормалево. Мне минус 16. Секунду. Чекаем. Стоп. Не едь. Назад. Да. Все, головне, как просто машина заехала на мост, а там далі. Причепник. Эц. Прослизни. Протягнем. Ну, на, не, нам хапає. Могутности хапаем. Ну да. Все, заезжай, разгружайся. Добре. Я зараз тобі скажу по могутності, де этот плат. Сколько? 245 тисяч ньютонов на сантиметр ён видає. Не, узроўня нема. Ну, Але ўсё ж таки гэта было цяжка. Каб не ў дваіх. гэта да. Гэта тут, немагчыма. Не, ось магчыма, но там треба вум, разумение багатьох процесаў. І так далей. Фух, ну гэта было непросто. Не тое слово. Нават складана. Стаіць галіаф на фоне. Да. Всё, рабі собі снімачки на превьюшечке і погонім далей. Фотомод. А чому яна Фотомод. не вертаецца нікуди? Я не могу виставити, то бок ён толькі на мяне глядзіць і ўсё. Ну, так працює. Няхай будзе. Добра. Так, ну што, на бягучы момант усё хіба што. На бягучы момант усё. Добра, сустрэнемся ў такім разе на стрымах заўтра. Заўтра у нас будзе танкі, паспрабуем трошки павесяліцца. Будзем гуляць на бабасе. Ведаеш такую такі танк? Не. Камшоты вешаю усім. Камшоты. Ну, яго, карацей, снарад галдовы, ён прабівае 230, амаль што, ну, калі уязвімую зону нейкую, то трапляе і прабівае. А альфа ў яго 1750-1800, то бок. Так, адзін раз і танку няма. Да, добра. Ну Такім што, чынам. дзякуй усім, дзякуй, хто глядзеў, хто далучаўся. Пішыце каментары, як заўсёды, паставце падабайкі. Пераходзьце на канал ВРВ, канешне, калі вам падабаецца гэтае балота і ўсё астатняе.
Нагадаю, Да, што там нас усё там ёсць. багата. X2. Вось, усе ўзроўні, ўсё, карацей. Дзякуй, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да сустрэчы заўтра, пакуль. Все, да пабачэння.